Musutu aginawa kila mahali jena die mekale kwa dia na utsela bana. Bana gona gele jena gidi ndori sele. Kotoko metse mabagari wa tutiri importance. Just now way. Cho. Le hori mola sevele toi. Le hori mola sevele toi. Le hori mola sevele toi. Oh halala, 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 halala. Hale. Go now way. Hela. Hey, mana baba sut lagi so luti ba sut ba dem kamu. Join now way. Join now way. Dumeli sa motho pela o bo motsharaka le tsofela o bo re dumela bana banda dumelang Tito Twitter man fokotsa Twitter bage
Obosor Modimo Luruise Honemo Hosa Fele Modimo Luruise. Obodula fatshe o jetsa motho a pela hao lebitso la o mang mo jetse wena o mang and then mo jetse hore wena o rata o ka fa moruti wa o tšhelete mo jetse man mo jetse nna a ke ratang ka mo fa nyoko wa bana ba nratang o tla ba bona ba ema ka maoto ba mpha itse di rata ka kaofela di tla be di dutse fatshe ntate Matsotso di rata ka kaofela thank you ntate Matsotso modimo o bless ba sa mpatle mo tla bona ba tla be ba dutse fatshe ba nratang ba mpha tšhelete a ka bona motho a dutse fatshe o tsebe ha mpatle le ho mpona o tsebe wa o tla ka sekotlolo sa tle ka tšhelete wena tlisa aka bona motho a dutse fatshe o mo jetse God bless ngwanaka o bo so mo jetse hore wena o se rasa ntate moruti wa ka mfana wa lekgotsa fuka ka ba fileyo ntena ke Van Damme die hard God bless you also Gauteng God bless you ene le kwatisa batho ba Facebook ba re ha le ndumisa ka tšhelete le hane o phama man. God bless you, Manaka. God bless you. God bless you. Tate modimo o hlonola fatshe. O ti moruti wa mona o dumediswa ka nyoko. Hai batho ba kwata. Mpho ke mang ene le Ashara? Ane ene le MC. Ka kwa MC. Potlaka hle o MC. Ka kwa MC. MC kole kere ke rona na le di patient. Ina le batho ba kulang. Ke le kopa mehlena hore batho ba nsatilane. Batho ba arole ditule ke kopa tsamao le lokisa ska ba nkaraba kana go tse di tsena try to dula pela batho ke re ka rona na le batho ba kulang and la tso batho ba kulang ha re right kana go tse di God bless you modimo o hlona fa se tshwere ke me le bohloko o batla o nyale wa tsa se ke tse di di tsoko that waka modimo o hlona lefatsa ho God bless you and I ke opola ke le phone ka ikopa se molao ntho e etsang hona jwale ka le kopa because wa tshisa ka tente God bless you ntate andumisa mahala tšhelete ka o mphile a ska ba ndumisa mahala mona ke kopa amoela baeti bohle tebo re na le Pastor Diseko from Klerksdorp wena e kotse ba o le tjena mophuthe wa ka wa botshabelo o tete se galong pha tšhelete mara ne ke tlo kwatela hore ya shota re na le Pastor Diseko from Klerksdorp re be le baeti ba hlang Gauteng re ba le baeti ba hlahang ntho Lesotho ke santena nda re be re ba le baeti ba dutseng pela lona modimo le blessa ho le batswalang I'm very excited today. Ke vutile. Ke na le mme wa ka ntswetse moyeng. Is English is slicing me in the spirit. Interpreter ya pota ya.
Slicing on some slice moye. Interpreter ya pota jwale ke bona ka re ha qeta sekolo jwale ka nna. But before ya o yena ke ile ka hona le ntate bitswang Ntate Paul wa Free State TV. Bloemfontein a le tsebile na le TV bitswang Free State TV. That you have a TV or a channel But that is Free I State understand channel. why batho ba sa e tsebe. But I do understand why people do not know Because it. in tse dlala ka mane ka e bapala ke Starset. It appears only on Now StarSat. Starset se na le decoder ya teng le dish ya teng. StarSat has its own decoder and its own dish. Now re na le Free State TV. We have Free State TV. Now ke ile ka kopa bompho motse re ba mpatlele. Okay, before ke fihla mo. Before ha ke qale mo. ndifika up, Now Ntate Pholo o mpone o Lekker Vrydag. Utatu Paul unbone ku Lekker Vrydag. And why Lekker Vrydag ke man mo ke tenang dikhete. Lekker Friday, it's where I'm wearing skirts. Be hlaisa lengwele le letle le Ntate Thuso Mtaung a njala mona. Divesi dolo lame lihle. Le mo jwetse Mtaung. Jwale Lekker Vrydag ha ke iqala. When I started Lekker Vrydag, It tlise confusion e ngata holo batho. it brought so much confusion or disconcession to people, To an extent le maphuta wa ka ba batle ba ba confused. to an extent that my congregants wanted to be confused. Ba bang bana ba se ba le confused. Some of them were confused already, Mare ba bang ba ile ba dula. but others bahlala, Because nna ke na le bana ka mo. because I have sons and daughters here. Bara le baradi. Sons and daughters. Ba bona bara le baradi la ba ka ba bona ntate wa bona ba mo bona hampe a le mapona ba dula e le bara le baradi ba ntate. Even though the sons and daughters can see the nakedness of the father, bayahlala kutata wabo kunjalo. Ha re le tjena re bone dintho tse kotsi ka batswadi ba rona. Kasinje, we saw massive things about our parents, Bara ya tjhentjha niks. but that did not change anything. Because ntho tsa rona di ngata haholo bazalwane. Because izinto zethu zininzi. And then ka qala Lekker Vrydag. And then I started Lekker Vrydag. Lekker Vrydag. Lekker Jwale Vrydag, ka se ke tshelo ile a tlisa confusion e tshosang. like I said, it brought so much To an confusion. extent le hona jalo ntse na le batho ba ntse ba le confused. To an extent that even now there are people that are confused. Some of them ba nahana hore se ke lahlile modimo. Some of them, they think that Dr. November is no longer with Ba God. bang ba nahana ke wele. Some thought some are actually thinking that Dr. November has fallen. Ba bang ba nahana ke le devil worshipper. And some are thinking that Dr. November is a devil worshipper. Ba mbitsa dintho tse ngata. They are calling him names, I didn't get niks. but they do not do anything to him. Now pele ke etsa Lekker Vrydag. Before I established or created Lekker Ne ke Vrydag, na le show e bitswang Make It Perfect. I had a show called Make It Perfect. And I sale ke le passionate ka ntho tsa manyalo. Since I was passionate about things of marriage, Ke sena lona. meanwhile I was not in Mara marriage, nna ka ke le passionate ka. but I was passionate about it. Le no ntse ke le passionate ka. Even today, I'm still passionate about it. Even if batho ba sa understand. Even if people, they do not Mara understand, I am so passionate. but I am passionate. Now ka etsa show e bitswang Make It Perfect. And I had a show, Make It Perfect. Before Make It Perfect, Before Make It Perfect, ke ile ka etsa ka approacha me Manko. I approached Umamu Mango. Ka kopa me Manko ne list a former station manager sa Motheo FM. She was a former station manager of Motewe FM. Ka re ke kopa mphe slot ke etse show ya ibile ka pause. Ndacela islot apho ndizakwenza ishow ibile Ka kapos. tla ka lebitso la ibile ka pause. I came with the name Ibile Kapos. Ibile ka pause ne bolela hore re arohana ka pause. It was simply because that we are separating with a mistake. It's wrong, or there is something that makes us to separate. And ibile ka pause ke nkile from divorce nya ka ya pele.
I took Ibileka Phoso from my first divorce. The reason why ke ne ke re Ibileka Phoso, batho ba bangata ba tse why ke bitse ke ile ka choose the name Ibileka Phoso. Many people, they do not know why I chose the name Ibileka Phoso. E ne le ha ke ne ke shebile hore ke divorce ka phoso. It when I dissected that, it was a mistake for me to divorce. Because dintho tsohle tse re divorceaneng le tsona le my ex-wife, o tjhentjhile le nna ke tjhentjhile, but re dumetse hore dintho tse di re arole ne. Ke etsa sense? Now, ka rana show eo ya Ibileka Phoso. I ran the show Ibileka Phoso. That show was very powerful, bazalwane, batho ba bangata ba itseng. It was very powerful and many people know of that show. Now, because of ne ke batla ke etse be fun. Because I wanted it to be fun. Because the issues tsa manyalo le di relationship ha di batle o tle o le emotional o tsona o tla di tla o leave. Because the issues of marriage and relationship, they do not want you to approach them with an emotional state. Ka ipitsa Sister Jakubeta. I called myself Sister Jakubeta. Sister Jakubeta, it was just a name to make my show fun. Sister Jakubeta was just a name to make my show to be fun. It be fun show yaka. And yaba fun. And it became fun. Why fun? Why Batho ba fun? bangata ba tseba. Many people, they do know. Ne ke re ho bontate le bomme show nyaka they must have fun. I used to say to men and women in my show that they should have fun. Le a hopola bazalwane. Ebile ke re bontate ba tene di underwear tsa bomme ka tlung ba contest pela bona. And it was fun. But by rata haholo show eo. People, they loved that show to such an extent that Dr. November said a man should wear the underwears of women. That should be a vice I versa. remember mohlala ke re batho ba tene di underwear tsa bomme ba bona. Ho tshewa batho ba founa tate morutibile wa ka underwear ya ka e kgolo bile ke tshwere ka di-pegs ka thoko. That was even fun to other people. They were even phoning Dr. November, explaining the situation, what occurred. Now, ebile hore how can a station manager, the new station manager, Leboga Matolo, And when the new station manager came, Leboga Matolo, ke ba change the program, they changed the program. and then ke a ebile ka phoso tshwantse tlwelwe. And now we have to surrender Ibileka Phoso. Then ke a ke etsa show ena ya Ari Bueng ya Laboraro. And I made a show Haribueng on Wednesday Ene ke etsa le Pastor Slopile. that I was doing with Pastor Le yona e Sihloho ntse le first. manyalo le di relationship. It was about marriage and Yona e relationships. ntse le teng le yona jwale. It's still there even today. Every Wednesday ke etsa Ari Bueng, ke kena show ya Ari Bueng, mara ke bua ka manyalo le ka di relationship. Every Wednesday there is a show, Let's Talk. We are speaking of marriages and relationships. Now, ebile ka phoso ha e kwalwa. After we surrendered Ibileka Phoso, Ebile hore ke tla ka concept ya make it perfect. I came again with the concept Make It Perfect. Make it perfect yona ke a ile yaka. Make It Perfect was mine. Make your marriage perfect. Try to bring perfection in your marriage and in your relationship. Le a itseba. Ho tlisa perfection lenyalong la hao le relationshipeng ya hao. Le a hopola bazalwane. Now, make it perfect ya sokola because ne ke etsa le seleke le Mphomotseng. Make It Perfect struggled because I was actually hosting it with Mphomotseng and Sileke. E sokodiswa kore ho no sena ntho e interesting ka life ya rona batho ba hosta show eo. It struggled because there was nothing interesting about us people who were actually the hosts of that Because show. kaofela ne re sa nyala. Because all of us, we were not Ma really married. busy re advise batho ka manyalo. But we were so busy advising people about marriage and Ya relationships. hana ho hola. It refused to grow. Okay. Ya nna ya ya. It went on and on Ho fihlella ke ba le show ya Hari Bueng ena e. until I had this show of Haribueng. But still le yona ntse le ya manyalo le di relationship. Still, it's about marriage and relationships. Ka nyala he kgetla bobedi. I got married for the second time. Ke man mo mme Mantoi ke ileng ka mmona a nrata haholo lerato le le felletse mohlane ke nyala le re lahlana le mosadi wa Leqhotsa. Dabona umemu Mantoi endithanda ngethando elinye. Ke a bopala. Ka nyala kgetla bobedi.
I got married for the second time. and then lenyalo la fela ena. Waphela ke umtshato. Ha ke ne ke nyala for the second time, When I got married for the second time, mone ke nyetse ke le excited yo. I was so excited to be involved in that Ke marriage. break I was so ke boasting mo about sula it. dipontsunono tsa ka mona ntate. Ke mo meta le a hopola. Hey, Ke mo amen. meta ntse ke rera. I will even kiss her in front of you. Meanwhile, I was delivering a sermon. To an extent, red ne ke kena ka 5 o'clock mo Motheo FM. I will go in Mutewa FM at 5 o'clock. Do you know that ne ke rera ka Sotho le ka Xhosa? And ha o rere ka Xhosa ma ne ke rera ka sona. Mpotso for ye. Ne ke sa kwa le bosadi wa ka ka ntle. I would deliver a sermon with Sutu and Xhosa, and Xhosa is not actually needed there, but I would not want to exclude Di my show wife. tsa ka le tsa ka tsa radio tsa ka tse ke di rekileng. Even my shows, Ne ke di rana le ka Xhosa. I will even run them with Xhosa Because ona language dula le mona kelellong ya ka. because my wife was always on my Ha ke mind. bua ne ke re modimo ka le yana message ona tshwantse o thole because ona se good ka Sotho. Bendithi naye uNkulunkulu lo mlayezo funekela ufike kuyo because she was not good in So Sotho. make it perfect. Manje, Ka make mo it perfect. sebedisa to build manyalo a mangata. I use it to build many marriages. E reng amen bazalwane. Ona le mo ke yang. Kunapho ndiya khona. Now it's ha lenyalo le fela When the marriage ended, e ka wa moya yo. I was so dispirited. And ne bile ke utlwa gore nka se tlhole ke bua ka manyalo And I felt like I no longer want to speak of marriages because ka rona ke a hloleha. because ndahluleka mna. But ka baka la ntho e one, Because of one thing, each and every failure and mistake ya ka each and every failure or my mistake, ke di sebedisa jwalo ka Romans 8:28. I use it as Romans 8:28. Paulos bua mantswana Paul utterly speaks this word. tsohle di sebedisana mmoho. All works together. Bad and good. Impi intle. Mohlaneng jalo la ka le fela was broken. When my marriage ended, bendi broken. Ne ke lla ka e le solo kana. I was crying Now because of mosebetsi wa rona o mongata ke batla re eng pele. because we are having a lot of work today. I want us to go forward. Ha lenyalo le fela When the marriage ended, ka e ka re nka se ke ka hlola ke bua ka manyalo. it was like I no longer want to speak of marriages or relationships, Passion. but inchiseko, Passion. inchiseko. And umthwalo ndiyazi nebiza morwalo. And the bed. A ke kgone e ba le ya ntho ena, e ka ona ntho ya manyalo le di relationship. I cannot disperse myself away from this thing. Inchiseko kum. And no ke etsa ka pelo ka kaofela. And I'm doing it And wholeheartedly. I'm going to tell you why ke etsa ka pelo ka kaofela. And I'm going to tell you why I'm doing it wholeheartedly. I don't care batho ba re ha ke a nyala mara ke rata ho bua ka manyalo. I don't care whether people are persecuting me saying that I'm not married, but I'm speaking of The marriage. psychologists tse re yang ho tsona ha re fihla man ba re thusa re sa ba botsa hore bana le basadi na. Psychologists, when we approach them, they are assisting us, even though we haven't asked them whether they have a spouses or not. Everywhere mo re yang teng. Everywhere we go, Le lona ba yang di-docteng tsa di-gyne ha e o hlobodisa re robala hodima betho o hlaba le nkokwane o sa mmotse hore mosadi wa o kae doctor. even when a male gyna is telling you to do some things, you will do exactly that. You are not going to ask him any questions. Ya o qetela. The last thing, Nurse la re kgona ho haha beautiful house for motho o mong yona a se na ntlo. A e utlwa Teboane. Ya o qetela. the last thing, Na le batho me maslingile ba re cleanela matlo ba re hlokomellele bana ba sena bana. there are helpers that can even clean our houses and take care of our children, though they do not have Ke ile aid. ka jwetsa ntho eo. I told myself Re ke tlo ba that, a helper. ke tlo ba Doesn't mothusi. matter nna ke na ntho e ke thusang batho ka yona mara ke tlo thusa batho ka yona. Regardless whether I don't have anything to help people with, but Two,
I'm going to be a meslara. I'm going to be a builder. Ke ahe malapa a batho mara nna ke sena ntlo. Build houses of other people. Meanwhile, I do not have. uThixo uzobona phambili. Now here's the thing bazana. Nansi into ke. It's how make it perfect hana ho hola. When Make It Perfect did not grow, Le kereke viewership ya teng e sa hole. and the viewership, it did not mature, Ka tla ka dula fatshe. I sat down. Ka nahana. I gave myself a thought. Tloeng ke le sherele ntho e entse hore ke tene mese ke eng. Let Kala me o- share to you Ke bua something ka that bomo made because me to batswadi wear ba ka ba dresses. teng. Ha le no nketsa niks. Ke bua ka bomo tsatsing la. Ka tsatsi le leng Ngelinye ke ilanga kena Facebookong ndingena ku-Facebook. ke bona batswadi ba ka ba teng jwale ke tla e beha jwang ba re tla tshwanela ke beha. Ke bona hona le phenti I saw a motho o paint. hlahitse phenti le maoto a mosadi. Umntu uveze ipaint namanyawo Ba sheba omfazi. di-comments tse moo. Ndajonga ii-comments Ka ezilapha. bona di le ngata. Ndabona zininzi. Le nna ka be se ke kena. Ndangena ke Ke nam. batla ho sheba ho etsahalang phenteng. Ndifuna ujonga ukuthi kwenzeka ntoni kule paint. Now motho ona o ngotse o re Lo mntu ubhalile uthi ka kena ka o kene ka tlung ungena endlini, o kene ka tlung ungena endlini, o time le bone switch off the ho light be cozy. and be cozy. Wa bua re a bala. Uyathetha siyafunda. Kanti o bua ka temane ya Baebile a qetile. Only to find out that he is speaking of a A ba re, verse in the o Bible. kene ka tlung o ikwalle o be mong o bale Baebile o rapele. Yo! Se re badile ha qetile motho ana ngotse a ba re ke lebo modimo re be le badile ka ofela because ne le ke la e bala ho ja ne ke sa e hlahisa ka penti. Wathi lo mntu ubonga ukuthi ngiyifundile ngokuba if bengingayivezanga ngepenti ngingayifundanga. That person Lo mntu lo ke tsebe ke mang. andibazi kubani. That man will lahlela idea to someone. He brought a certain idea And to me. today how ka sheba everything ena le timana batho ba ifeta fela. And today everything that consists of a verse, people pass it. Because batho ba batla dintho tse snacks. Because people want things that are filthy. Ya o qetela. The last thing, Ka hopola mohla modimo ana batla ho bua le ba Israel. I remembered when God wanted to speak to the Israelites. Modimo came with the strategy. uNkulunkulu uze ngendlela. A re mo moprofeta wa hae. What to his prophet? Hona le mosadi wa sefebe man. There is a woman that is committing Ya infidelity, itekisang. that is selling his Tsamaya body. lo monyala. Go marry her. Batho ba tshoa. People were Ba sa terrified, tsebe hore ka mora ntho eo. not knowing after Ka that mora thing, ketsahalo eo. after that act, Modimo o na le message a batlang ho fetisa. God has a message that he wants to pass. Ka dula fatshe. Ndahlala phansi, Ka nahana. ndacinga, Ke ba etsa jwang batho ba nshebe. ndiyenza njani ukuthi abantu bandijonge. Ka re skhethe. Ndathi lokhwe, Ka re kwaikwai. ndathi ihile. Ka re mamtsale fa ke kopa o nka o mpatlele skhethe. Dikhetheng tsena tsa menehelo. Ndathi uMamjalifa ngicela ungijongele ilokhwe Le kwezi lokhwe dikwayikwayi. zomnikelo. Ampha dikwaikwai mamtsale fa. Wandinika ohile Ba mpatlela le dikhethe. nelokhwe. Konke lo lena lana re ntena ni le matleke. You think this thing was very easy? Ha ne ke qala. When I started, Lena ne se simple ho nna. it was not easy to me. Ka tena dikwaikwai. I wear the heel. Mpotlo kwana. The first time ne re ya maka Mahungra. Ne ke lo etsa shooting ke lo shootela Mahungra wa pula. Ee, ke a hopola. Ha ne re le tseleng re tshwantse re ye garageng ya engine ke be ke re O bo wa tshaba ntate. abantu baqimba ukuthi ivalo lami belingafanga. Batho bana banana re tswalo la ka leshwele. People thought that my conscience is dead. Le ye ya Mahungra. O nshebe video ya Mahungra ne ke sa fela pela le matila koloi mo. Ke tshaba ho ya mahlong a batho. Because le nna ne ke tseba hore e hlabisa dihlong. I knew that this thing is embarrassing. Even if you can check that video at Mahunga, But I'm actually dancing next to the ka baka car. la hore But ngoku, ntho e ke batlang ho e etsa this thing that I want to do, ke batla ho e sebedisa I want to use it for the glory and the Timothy.
for the exaltation and the glory of And God. today, And batho ba namhlanje, bangata ba tseba. many people, they La do ba not nroka know. mane ke tswa ke re fela ba etswa ko se tsebe. Even though they insult me, they do not know. I'm doing this for the kingdom of God. Ke etsa nthwena bakeng la mmuso wa And Modimo. I thank God ka batho ba ntse ba understand, le batho ba ntse ba e tshwara somewhere. And dibonga uNkulunkulu for people that are understanding this thing and people that are getting it somewhere. Ka tena dikhete tsa ka ka Labohlano, I wore my dresses on ka Friday. jaifa. I danced. Batho ba kena. Abantu bangena, Ba nroka, ba nroka, ba nroka. insulting me, calling me names. Ba nroka, ba nroka, ba nroka. Ba bang he ba fasta he. Ba Kreste. Others fasted. Thixo namandla wonke wile. Jesus, Dr. November has fallen. Oh Nkosi yam. My And God. then ka bomadimabe. Ngelishwa Ka ke. tshwanela hore ke dule ho yona ka mora hore ke realize hore e serve purpose ya ka. I had to stay doing this thing because now it is serving my purpose. Viewership ya re. The viewership fluctuated. Batho ba e shebella. Ba nroka, ba nroka, ba nroka, ba nroka, ba nroka. Abantu banjonga, Mara ba nroka ba ntse ba e shebile. insulting me, E le ntho e ne ke e batla. of which was one thing that I wanted. Ba nroka, ba nroka, ba nroka, ba nroka. They insult me. Today, Namhlanje, Samosha ba tlhapa. go look at the E insult. fokotseile ka sehlooho. It's no longer the same like Mare before. today ho na le manyalo a emeng. But today there are marriages that are still standing. Ho na le batho ba hlolang ba bua. Ne ke bua le batho ba mme ana na hlanthong. Ana tlile ka diaka la hla. Ene ke re kena kereke o runa mo. Kae? Ho na le family tsa bo Randfontein. Kune family from Randfontein Ba kena kereke mona. that are You fellowshipping know here. ba shebeletse Facebook o. They are watching us on Facebook. UK. UK, Batho ba shebeletse Facebook o. people are watching on Facebook. All over Batsalang. Ireland, all over. But kae? Lesotho, Lesotho. Botswana, Batho ba Victoria ba ntse Botswana. ba ngotse. Ba Yes. ntse ba ngola no. Yes. Ba ngotse from Botswana. Can you believe hore ke na le maphuthe o Botswana? Can you believe that I have congregants at Botswana? Ke na le maphuthe o everywhere. Le ba I have patala congregants membership. A everywhere. re utlwe re Le nna. ba patala membership. Ho na le batho ba bo Limpopo ba reng rona se re kopa patala membership re maphuthe wa kereke ya Victoria. There are people from Limpopo that are paying membership saying that we are fellowshipping here at Now- Victoria's Faith Ministry. Now ke ne ke rekisa mala mohodu. Our selling tribe Jwale mo selageng mo. Bushareng mo. here at the butcher, Ho nona le pudi me mantweno ma Muslim. there was a sheep, Pudi. a goat, Sinto so sheep ya impudi man put. there was a goat. Now pudi This goat, di trucker ne di theola dinku mona. the trucks will offload this goat here. Pudi This goat, ebili kongwa ba itiba. Wena dula fatshe ntate no mo kongwa ba ba. Now pudi this goat, in tsamache ka pela dinku. it will go in front of of these goats, sending them to the knife. Akere di theola tlase kwa ke di truck. They are being offloaded. Then ha kwetile. And now, Pudi ena tsamache. this goat goes like this. Di atla. Ha di fihla mo di hlabuang. When they reach a point where they are butchered, Pudi ene shapa U-turn. that goat is taking a U-turn. Ntse di wela ka mo. Jwale ka tla ka strategy seo. Now I came with that strategy. Ka tena dikhete. I wore skirts. Ba nsala morao. Facebook o nyala bohlano ba nsala morao. They Ba accompanied, nshebella ka Sontaga. they followed me until they washed me on Sunday. And today, And namhlanje, viewership ya Sunday the Sunday viewership too heavy. in a month, Today, service ya Sunday di shebella ke batho ba 30,000 memanto. 50 something thousand. 2 million. Batho ba shebella batho ba nshebella. 2 million.
The viewership is 2 million, 100 and something thousand batho ba shebelang service ya 100 and Sunday. something thousand people that are watching the Sunday service. Ke ba latile ka dikhete. Dibalande with skirts. Qetile. Diqhubile. Now, Manje, ke rata ho leboha ka mme Mamoruti Ntoyi ndithanda ubonga ngumama umfundisi le uNtoyi ma-bishop Silingile. and uMabishop Slingile. Ke o bolela why ke mmitsa ma-bishop. Ndizokuxelela why ndimbiza umama uBishop. Le mama ke mme Malebo o hlakeme wa ka. Malebo kapa ke a o tseba. Na se ke lebetse Malebo. Oh, ndiyamkhumbula. Now ke a hopola thank you ke ho se ko wena wa tseba. Now Manje, 100. Okay, ne ke re ke qetelle nthwena. benifuna Ha ukugqibezela ke le nto. tina ntho tse tsa dikhete. When I wear these things of skirts, Ntate Mothi ntate Paul wa mpona Utatu Paul wanibona wa Free State TV. from Free State TV. A re ntate ke kopa content eno ya hao. Wathi ku-Dr. November ndicela lo content yakho. Ntho e etsang ka Labohlano. Lento that you are doing on Ke Friday, batla TV. I want it on TV. Ke be ke dumela he. And I agreed So with it. every Friday ha ke shoota se ke shootela le TV. So every Friday when I'm shooting it, I'm actually shooting it also on TV. Every Friday. Each and every Friday. Now abe a re ho nna Now he said to me, o kopa o mpha salary. can he give me a salary? Salary. Ne ke dutse le ntate mo ka office ka ra hantle ntate Paul ka se kgone ho mpatala. That hi, Tatu Paul, you cannot remunerate me. Because ha so mpatale for content o mpatala a rumpa salary ka ra ntate. Ka re ke kopa ska itshwenye. He is not paying me for the content, but he is paying Dr. November the salary. Kore ke potsa gore ke tlo kgola bokae. Already se ke na le batho ba ke ba godisang. Okay, a ba re ho nna ke kopa ho tshella petrol. What in Tela Ukalelela I petrol. Ka re okay. O nwinne jwalo. He won my heart like that. Month end ena This month end, ya click ntate Yangen, for the first time. for the first time. Ha ke me mona ke kgotsi. Ka re o bo mphomotseng Ndati komphumutseng. a ke tlo ja le ha ile rand. I'm not going to spend any rent on me. Ke kopa ke fitise e le jwalo bakeng sa bomme ba rona ba ileng ba re jara. Can I pass this money to women that carried us? Ba re jara ba re tswala semoyeng. Na le batho ba nahana hore ke wele and they don't know ke rata Modimo ka pelo ya ka kaofela. I love God with all my heart. Ke rata Ndithanda Modimo. uNkulunkulu ngenhliziyo yami yonke. I serve God. Hauna mohlang. Hauna mohlang. Akho langa. Ka lehlohonolo. One of the things Modimo a nthuse ka yona ke ho se rate tjhelete. One of the things that God helped me with is not to love money. If ne ke rata tjhelete, If I loved money, nka be le kgale ke le rich. I was supposed to be I rich saw a long time ago. I saw the friend tsa ka I saw my di friends lahla Modimo. zilahla Di uNkulunkulu tjhentjha. changing, Ba ba rich, ba successful feta nna. and they became more successful more But than le me. today nna ntse ke dutse Modimo. Even today, I'm still Ya with pele eo God. Modimo a nthuseng ka yona. The first thing that God aided Ke me hlola ke with, ba shebile Facebook mona ba di TikTok ba beha di video mo ke buang ka tjhelete ke ba ka moneelo fela. I see on TikTok they are posting where I'm speaking of giving. These people ha ba tsebe. Aba bantu abayazi. Ha ke na le ye nngwe ya dintho tse Modimo a nthuseng ka yona ke hore ha ke na lerato la tjhelete ke ruta ka tjhelete ke ruta ka monehelo ke ruta ka katleho mara e seng hore ke be greedy nna. I'm teaching of money, of giving and sacrifice, not me to become I'm greedy not greedy for tjhelete batswalo. for money. I'm not greedy for money. Two, Modimo a nthusa
God aided gore me ke iphelele an ordinary life. to live an ordinary life. Life as I'm pressurizing. Life that does not bring pressure to me. Ke ile ka nka mentality wa Davida. I took David's mentality. David a sa tlotsitswe. David, meanwhile, he was Bukeng ya anointed. Samuel wa pele chapter 17. Book of Samuel, chapter A 17. tsamaya Davida. Wahambu A David bolaya Goliata. assassinated Itse a qeta ho Goliath. bolaya Goliata. After killing Batho ba Goliath, mo praise. people Ba praised mo him, shapela matsoho. applauded But him. David o hanne o phamiswa ke batho because he was waiting for the right time. But while to be praised by people, emele xesha elilungileyo. When a qeta ho bolaya Goliata, After he assassinated o kgutlela Goliath, back to keyboard and to serve. he is going back to the keyboard and serving Ha God. ke ka o bolela ke kgotse because you won't believe le ka nana ke tšhelete ngata ke kgotse 5,000. Dikgole i-5,000 lingacinga ukuthi imali eninzi. And tsena di above 5,000. And these things are above Ana qetile ke tlo ba 5,000. fa tšhelete tsa ho reka dintho tse monate for Christmas. And I'm going to give them money to And let to me buy tell you something for something. Christmas. Batho ba nagana hore ke na le lerato la tšhelete. If ne ke na le lerato la tšhelete, I saw friends tsaka ba kalama dikoloi tse ke senang tsona. I saw my friends actually bought the cars that I do not Ntse have. be ke ile ka etsang. Dijonge E mong le ngenze. mong ene ke mona a tšhentšha ne ke tswa ho yena. Everybody that I saw changing and E mong le mong, boom. that is why today I don't have a friend. That is why Because can namhlanje I once do ke not bona have o a tšhentšha o friend. so etsa dintho tse ke sa di understanding tse senang modimo ke a tswa ho wena. Once I see you changing and do things that do not have God, diyaphuma Mara ho kuwe. na le batho ba ntse ba nahana hore ke wele. But there are people that are still having the thought that I have fallen. Now, ha ke qeta ho kgola 5,000 ya ka. After I have earned my 5,000, Ke be ke re, Dati, mpho motho kwa, come here. Ba tla nahana hore ke e etsa ka baka la ho kgola. Ke ne ke reng? Ke ne ke re ke kopa le nketsetse le seleke. Bo Mamoruti, le mpatlele bo Mamoruti. O la re o kopa ro batlele bo mme Ka kgwedi efe? Mamoruti Pele ke kena TV. pele o kena o TV. Pele ke kgola 5,000. Ka re le mpatlele bo mang? Bo mme Mamoruti re ile ga ya ho mme Mantoi ebile re batlana le bo mme Mamoruti I think ke 2 months back. Ntate Moruti a Ha se 2 batla months, ke a kgola ke bo 3. ka much. Ka March. Yes. Ka March. Yes, Ke be ke re le mpatlele bo Mamoruti. Bo mme Mamoruti. I want to give to them. Yes. A ke qale ona jwale. Somebody a ka re no, o the kgotsi. No, ha ke etse because ke kgotsi. Ke nna fela na etsa be monate. uDr November wayithetha lento yokunikela to umama umfundisi by March. Bamba ke be le kgohleng lena ka re ba batleng. Even now I said to them, go Ka re, be in mpatlele search of them, bahlolohadi. the widows. Ba se ba silwe ke bontate ba bona. Ha ba njwetsa bompomotse ba re ba thotse bomme ba babedi. Omphumutseni xa bandixelele ukuthi bafumane abafazi ababini. Then I knew hore ba bang ba ke batla. Ndazi ukuthi abanye ngeke beze. Because hona jwale hona motho a batlang ho associate le nna. Because now there is nobody that wants to associate with Dr. November. Because of ntho e ke ntse ke etsa jwale. Because of this thing that I'm doing. And I thank God. And ngibonga uNkulunkulu Hore ba bang itse ba hana mara ba babedi. that when others refuse, but Batswadi ba ka ba babedi ba tlile today. 2 parents of man came today. And I thank God. And ngibonga uNkulunkulu. Ne ke jwetse bompomotse ka re ha le sa bathole. Ndaxela uMphumutseni that if you do not find them, Re lo batla dikgutsana ba le tswa kae? Le tswa kae maobane? Re tswa re tshedisitswe orphanage home. Ke re if re sa thole batho ba ke neelang ho bona, if I don't find people that I'm giving to, now ke na le bona he batswadi ba ka ka ra kereke. I have my parents here in this church. Me Mantoi, Mamu Mantoi, mme wa ka, my mother. ke tseba ka mokgwa o nratang ka teng. I know the way you love O me. ka ba botsa bompomotse ka re se ke la lebala. Ungababuza uMphumutseni, I said, do Hara not batho bano ba forget, le ba batlang. Le ba- among the people that you search for, Mme Mantoi, uMamu Mantoi abe khona. ntate wa lapeng, ke yena na nyadisa. Ntate Ntoi,
tsatsi lena o siile ntate Modimo a ka nthusa ke batla ho le etsa boikarabelo ba ka ho tloha tsatsing lena. I want you to become my responsibility from today onwards. Come on. Ke kopa o tle mme wa ka. Ngicela uze mama uNtoyi. Modimo a ka nthusa uNkulunkulu xa kanginceda. kgwedi le kgwedi ke kopa ho etsa boikarabelo ba ka. Each and every month you will be my responsibility. Thank you, Jesus. Ka lehlohonolo ha ke na batswadi Fortunately, I do not have parents ba ke ba hlokomelang kgwedi le kgwedi. that I take care monthly. Jwale kopa ke be morao wa hao Now, may I be your son ya ho hlokomelang kgwedi le kgwedi. that will take care of you each and every month. O tsebe hore kgwedi le kgwedi Uyazi ukuthi each and every ho month na le grocery there is a e grocery tlo tswang moreng wa hao wa phase 6. that is coming from your son in phase 6. Ke ena nna wa ka. Nansi, Modimo o hlonolofatse haholo. uNkulunkulu akusikelele. Ke ne ke kgalletse hore ebile hore ho na le bomamoruti ba bangata ba ba hlolohadi. I so wished ukuthi omama umfundisi that are widows abaninzi babe khona apha, But ke thotse ba babedi. but I got 2. Mme wa ka. Tsena dijo. My mother, these foods, Kopa envelope. Le kobo ke ena mama. even the blanket, Nancy. Ke na le mme wa ka a ntswetseng semoyeng. Do you know, I have my spiritual mother, Le mamoruti Selingile. Umama uSilingile. Mme Mantoyi, Mama uNtoyi, molekane wa yena a rata kereke ka haholo. her husband loved this church so O dearly. na nrata haholo. Ebengithanda Tate kakhulu. Ntoni a nrata haholo. Tata uNtoyi O na ebengithanda tla ka kakhulu. disontaha. Ebeza O na each and tla ka every Sunday, di-Wednesday. even on Wednesdays. Tate Ntoi e ne ka re ha ke re Tate Ntoi o na le motho a batlang ho nyalwa, o na tlohela ntho e nngwe le e nngwe, o na etsa mabaka a ka. Utata uNtoyi if bengizawuthi kuye kunomuntu ofuna utshata ebeyeka whatever yenzayo as O siile ukushiyile, matsatsing lena, kodwa ke namhlanje ikemiseditse ho hlokomela. I'm willing to take care of you Jwale ka mme wa ka, like my ho mother tloha tsatsing lena. from today. Mme Mamoruti Selingile, Mama uSilingile, ke holetse ho wena. ndikhulele kuwe. Bazalwane, ke fumane pholoso moo. I got salvation here. O ka dula o ka ema hanyane mara. Ke fumane pholoso mona. I got salvation here. Yo, bazalwane. First time ha ke qala ho bona madimo ana manifest. First time I saw demons manifesting, Ke bone mme Mamoruti Selingile. ndibone ku Mama uSilingile. Pholoseditswe mme Mamoruti Selingile. I was saved at the church of Mama uSilingile. Ya ske ka ba mora. I became a son. Kereke e ne re ha e tswa nna ne ke dula ke emela dijo. When the church is adjourned, I will sit. Ndihlale nditye. Ba ngodisitse spiritual and physical. Bandikhulisile ngokusemoyeni, even physically. Le yena molekane wa eo sa re siile. Even the husband that has left us, Tate Moruti Selingile, Utata uSilingile, ke yena nlatileng. nguye ondilandileyo Dibeng from the sins. a ntlisa moo. Wansisa, A introduce ho morena Jesu. introduced me to Jesus. Ke leba Modimo ka yena. Ndibonga uNkulunkulu ngaye. Ke hopola ha tsofetse ke mo fa koloi Ndikhumbula seluphele ndimnika imoto hore a ska tsamaya ka maoto because o na sa bone hantle. ukuthi angahambi ngamanyanga kuba bengingasaboni Ka kakuhle. no mo neela ka koloi. Ndamnika imoto, Ka mo rekela di-furniture. ndamthengela nefurniture. Mme Mamoruti, Mama ha umfundisi, ke ba teng lefu la Ntate Moruti Selingile I was not there at the funeral because ne ke le busy. because I was busy. Dijo ke tsena, Here is the food. envelope ke ena mme wa ka. Here is the envelope. E tla le thusa. It will assist you. Le wena Even you,
ke eme pela ntate Modimo ndime phambi o kothixo tloa tsatsing lena ukusukela namhlanje o responsibility yaka uluxanduva lam month end e nngwe le nngwe month end enye nenye dikoloi di tla le isetsa dijo cars will bring groceries to Modimo you a kgotsa ba blessa haholo. unkulunkulu anisikelele. Thank you, Jesus. Because dintho tsa rona di ngata haholo Because we have many things to do. mme manto e tlo bua mantswe a mabedi a mararo fela Mamuntu izothetha amazwi amabini amathathu. and then ka morao mono re fe mme Mamoruti Selengile. After we give umamusilingile. Amen. Kihlulehile fela awusiphumuse. I don't know what to say. Empa ke tlameha ho bua. Ke nnete. Tate Ntoi o na rata mona. Modimo re thusitse. Rona ha re batho ba ne ba kgetholla bahlanka ba Modimo. Ne re ya fela re attende re nke se bang se a re phedisa. Ke hopola ha ke ne ke qala ho tla ka tenteng ena. Ntate November o ne ba a ruta ka monehelo. I was sitting right there. I was so impressed. Ka elellwa hore ke motho ya nang le revelation ya lentswe. Le ha ke le mona ne ke ngola because of the revelation e neng ke e fumana ho yena. Ha bua ka taba ya diskete ke ne ke tsheho ke tswe dikeledi. Ha ke tsheha batho ba ntse ba ngomella melaetsa he o bone moruti November e ba ke itholetse ke le wa ntate Modimo ntate moruti Modimo o la mpha kutlwisiso ya hore that is a strategy. I thank God ha nka ba ka ba le problem ka ntho a etsang ho hang jwale batho ba batla motho a etse ntho a ikopisitse motho e mong. Ntate November se copycat o dutse fatshe. And ntho e bohlokwa is hearing God's voice. How sa tsebe Modimo o bua jwang le wena o tlo lahleha. Tseba hore na Modimo o bua jwang. Know the voice. I'm not saying the word of God. Yes, this am more. But I'm saying hearing God's voice. Ntate November ke maobane ke kopa mme mong ke re ke ya Ntate November ke invite to ke tsebe ho etsalang kopa ya le o ya go ka re nna ke aya. And o ile asad ke kopa re ithuteng ho etsa ho utlwa Modimo rena o reng. Ntate November maobane I couldn't eat. I didn't understand why. Malaka ana hana a ke batla batle dijo. Ebile ke re ho ngwaneso e mong ke re wa tseba ha Modimo a batla re time dijo a re batla ho utlwa Modimo. So wa yetsa jwa itjenana. But this morning I do understand. Ntate Moruti ke tla o tshehetsa ke na le nako. Ke a tseba di Sundays ho ba busy but like today ke le ka bua le moetapele wa ka a utlwisisa. But when I'm available ke tla o tshehetsa ntate. Ha ke batle ho bua tse ding hore na jwang pa ke tla o tshehetsa. Ntate Modimo a mpolokele wena. Amen. Hey, ndithanda umcilo ke mna. Ndithanda umcilo. Khona la mfana sifike eXhenza. Ndithanda la chorus ebeyicula ethi ke rata Jesu. Ndithanda kazongiculela phambi koba ndithethe. Ngegama lenkosi uJesu. Hallelujah. Hello. Yonna sijonna we. Wanna riya me gale khwari ara utsila. Musudu agri na wake na mahauliye. Yonna ye gata Jesu we. Wana gata ma. Yonna ya murata Jesu wanna we. Yonna ya murata Jesu wanna. Ya murata Jesu. Haga. Oh, ki ya murata Jesu. Yonna we.
banna we oh ke ke mo rata tse oh ke mo rata tse ke mora oh ke mora tse ke mora ba di go oh ke mora tse hale oh ke mora tse amen amen oh hallelujah hallelujah amen oh hallelujah amen oh hallelujah amen come ahead oh hallelujah amen oh hallelujah amen oh hallelujah amen oh ke morana wa marana ke kgotsi hallelujah ke morana ke kgotsi ya dikgotsi hallelujah yo uba bendikwazi ukhiba o tsene ke tseba o khiba ke ndikhuqa apha estikini nkabe ke hoba mona imangela uba abekho abantu oomama abakhibayo apha. gote bo mme mamoruti wa ka re bomme ga bayo mona hey ai bomme mare ndibulisa abafundisi bonke ke dumedisa bontate moruti kaofela noma mfundisi engabakhona le bomme mamoruti botlhe ba teng nebandla lonke le phuthego yotlhe ngegama elihle ka lebitso le letle elenkosi yam ujesu e leng lebitso la morena wa ka e leng jesu kreste uyazi kumandi bathandekayo go monate baratuwa ukwenza kakuhle go etsa hantle xa ndijongayo unovemba ha ke sheba november ndikhumbula kudala ke hopola gale esakhula a santsane a hola ndandingayilindelanga into enje ne ke sa lebella ntho e tjena god is always good modimo o dula a lokile a le motle uthixo bathandekayo modimo baratuwa uyakwazi ukulithatha ilahle o a tseba ho lenka leshala alenzi baliphile a etse hore le phele ndimazi ukusuka siseseziplasini le ke mo tsebella diplasing ndandingayilindelanga uba ngenye imini ne ke sa e lebella taba uzabe hore ka le nabantu leng la abangaka matsatsi, bamlandelayo o tla ba leader batho ba bakanakana kodwa apha ebezalwa khona empa moo a neng a tswallwa teng umakhulu wakhe notatomkhulu wakhe nkgono wa hae le ntatemoholo wa hae yayingabantu abebethanda icawe e ne le kakhulu batho ba neng ba rata kereke ka tsela e babe hlotseng ngamapostoli e ne le bapostola halleluya halleluya ndandingazi bathandekayo ne ke sa tsebe uba baratuwa ndizawujika hore ke tla ndibe fetoha ngumama wakhe ke be mme wa hae xa efika xa sifika eblomfontein ha re fihla bloemfontein sivele efranageni re tswa Vereeniging sishumayela le nto re hasa evangeli ena ngoba re e rera. ivangeli bathandekayo hobane evangeli asiyo nto baratuwa yendawo enye ha se ntho ya sebaka se le kodwa seng yindawo yokuba abantu empa ke ntho ya hore batho bafumane uphumla ba fumane phomolo ndihleli phantsi nje phaya ke dutse fatshe mane umoya wam umangele moya wa ka o xa maketse ha ndimjongayo ke mo sheba abantwana bam bathi xa bancokola ngaye bana ba ka ba re ha ba bua ka yena bathe ubutisongo ba re abuti songo xa engena apho ha kena mona ebethanda ubaterega o na rata baterega zonke izinto ebaterega ngazo dintho tsohle tsa neng a baterega ka tsona ufumane bethetha ngazo o fumane ba bua ka tsona kukho ixesha ho na le nako wayengenazingubo o na sena dikobo ndingafuni nix ngabo bafana apha ke sa batle nix ka yena ndandinebhayi ndandilithengele usika imibhaco ndiyathunga mna umkhwa wam ke ne ke na le lepai la Xhosa le ne ke le rekile hobane ke motho ya rokang elimeruni le maroon ndandithenge irol yonke
ke rekile rolo ya lepai leo Ndithe bantwaneni bam, ka re ho bana ba ka ndifuna usikela usongo kweli bhayi. ke batla ho sehela songo lepai lena Uhlale Eleng- emkhukhwini. o dula mokhukhung Awulala ngalo. sure a kgone ho robala ka lona Mhlana libuyisayo. Ndibona kuyahlekwa, bayahleka bonke nabantwana. mohlang a tlang wa tshewa le bana Elibuyisa elibhayi. a kgutlisa lepai Azange alilahle walibuyisela kuwo. o ile a le kgutlisetsa ho nna Uthi yo uma undinike into enzima, uthi linzima elibhayi ene aliyabanda. a re mma o mphile lepai lena le bima ene le a bata Uthi andifudumali nix ngalento. a re ha ke futhumale ho hang ka nthwena Ngoba ndibona abantwana bamahleka. jwale ke bona bana ba ka ba tsheya Ndibuze kwenzeka ntoni? ke ba botsa hore ho etsahalang Ubusongo uthi alimncedanga nganix elibhayi. a re ba re abuti songo a re lepai lena ha le a mo thusa ka letho Ndithi hawu mna ngondithi ndintshitse hathweni. ha nna ke re ke sebeditse ka thata tjena Ndimnika into amakalale. ke mo file ntho ya hore a kgone ho robala Uthi alifudumali. a re ha le futhumale Ba re a re fela le ya mo imela. a re le a mo imela le nzima He ndibe buhlungunyana. and I was hurt Ndithi uba bendifanele ndamthengela ingubo. ka re hoja ka mo rekela kobo Kunelibhayi afaneleleke ngaphezulu. ho ba le lepai lena hore a kgone ho futhumala Nabantwana bama bafuna uleleke elibhayi. bana ba ka ba ne ba sa le batle le lona lepai leo Bathi linzima. ba re le bima Bathi ubusongo uthi uvuka umzimba wakho ubuhlungu ngelibhayi. ba re abuti songo re ha tsoa every time o tsoa mmele wa hae le bohloko Lelibhayi. Ngoku inhliziyo yami ibuhlungu. jwale pelo ya ka e bohloko Ndingumama abathandekayo. ke mme baratuwa Othanda abantu kakhulu. ya ratang batho haholo Ene ndiyathanda uqokelela abantu. ene ke a rata ho bokelletsa batho Ndinabantwana abaninji endibakhulisileyo. ke na le bana ba bangata bao ke ba hodisitseng Ngoqala lo ke wa pele enwa endifumana evangelini e ke mo fumanang efangeding ondaziyo ya ntsebang uba ndingumama. hore ke mme Baninji bathandekayo. ba bangata uSathane uvusa izinto ezinhliziyweni zabo. satane empa o tsosa dintho dipelong tsa bana ba ka ba bangata beo ke ba hodisitseng Basawuphumelela. semoyeng Aba sebephumelela. ha ba se ba tswelletse ba Xa uThixo atlehile basikelela. ha modimo a sa ba thusitse Ndine fridge pha endlini, ke na le fridge ntlong istofo, stove i-microwave. microwave Bazithatha bozothula ngokuthiwa ngombuluke ngithiwa ngobani. bomphomotseng ba laya ba fihla ba di dropa Bafike badropa apha endlini. ba di dropa mane ntlong Oko ndisebenzisa le fridge. ha e sale ke sebedisa fridge eo Ndibonga uThixo ngawe baba. ke a mo leboha modimo ka wena Singathi ntate. uThixo angakusikelela. ekare more and modimo a more. ka o hlonolofatsa haholo Akwenze kakuhle. a o etse hantle Uthi umculo wesisuthu mmina thoko wa sesotho o uthi re hathi Jesu ntsampona. kantu yesu ebendibona Ha ke lila jwalo. xa ndikhala Ambiza. njalo, wandibiza A re tlo ho nna. wathi iza kum Ufole matswala. and be at rest and at peace Utata oko ndishilo. ha e sale ntate a nsile Zininji izinto di ngata dintho endingaphumeleli ukuzenza. tseo ke sa tswelleng ho di etsa Kodwa namhlanje empa tsatsing lena uThixo uchukumise inhliziyo. modimo a mme pelo Noba abantu bathini, le ha batho ba ka bua mna ndibulela uThixo ngaye. empa ke leboha modimo ka wena Sengathi papa angakukhulisa. ka re ntate modimo a ka o hodisa Lonke ixesha nxa nithandazayo. ka dinako tsotlhe ha ke Celela rapela uThixo ngawe. ke jwetsa modimo ka wena Uthi omnye umcwili, mmina thoko o mong o re ke mbulela ditsietsi. ndimxelela zonke izinto Sengikhathazayo ezikhathazayo lefatshe lena. zalapha Ha ke emhlabeni fihlile ho yena. xa ndifika Ngoba kuye akuncedi ukhale ebantwini. hobane ha ona thuso ya hore o lle Ukhale bathong kuye. o tshwanela hore o lle ho yena Awuvi udathi dithusa eng dipilaela. kungoko esithi kuncedana Le ukuthi wona umntu masisapelo. Mookamedi ya renang. O tseba tsohle tseo re di hlokang. amen uThixo wazile papa. modimo o tsebile Uxelele wena. o jwetsitse wena O mama usiboneleyo. hore o kgone hore bona May God bless you. modimo a o hlonolofatse Noba bengezanga abanye. le ha ba bang ba satla Mhlawumbi bekublame. hobane ba o blame Umlomo uyawushiya itrain. molomo o siya train Bebezawuzithatha ezi zinto. ba ne ba tlo di nka dintho tsena Noba unamadimoni. la o na le matemone Bebezozithatha botya. ba ne ba tlo di nka ba je
bebengazuthandaza nothandaza nxabatyana memantoyi re lehlono Amen. morena wa kgotso a o hlonolo fatshe ngwana ntate Amen. iBhayibheli ithi singasoli nanye into esingayaziyo Modimo o batla o ska sola funeka ubuze uThixo wena okwakho kokuphi O tshwanela ho botsa Modimo hore se ileng sa hao ke sefe. ufuna wenze ntoni Modimo o batla hore wena ngoba o ngeni etse ixesha eng. umuntu sola nje uhleli phansi Because ka nako tse ding o sola o dutse oyiswa fatshe. nakunceda ineighbor yakho O hloleha le ko hore o thusetse ho moahisane wa hao. abantu bafa indlala ukhona Batho ba shwe ke tlala wena o ntse o le teng. ivangeli yethu Pastor November Efangedi ya rona moruti November re thuntheditse re thuntheditse. abantu abasayifuni Batho ha ba sa e batla. nobo tata abanxiba izikete Le ha bontate ba sa apare dikete. no abanganxiba izitopo Le ha ba sa rwale ditopo. abazalwane banamhlanje Bazalwane ba tsatsing lena ngabazalwane bomlomo ke bazalwane ka molomo. kodwa izinto imisebenzi thu Empa mosebetsi yona ha ayikho iyo. sibulela lento usenzele Re yona lebola nthwena yo re etseditseng may yona. God bless you Modimo a o and bless you. hlonolofatse. A o aphinde hlonolofatse. A akusikelele phete a o hlonolofatse. akwenze kakuhle A o etse hantle. ndiyabulela Ke a leboha. ne ke kopa pele a theoha hle ba ke ba hlololofatse kereke kaofela a re eme ka motho mme mamoruti selengile ba bue mantswe a ditlhololofatso hodima maphelo a rona anti Jesu Jesu hona mpona akela jalo hallelujah
yise wenkosi yami ngujesu Thank you, Jesus. kule njikalanga somandla simi kule ndawo Thixo ingcwele sithi akekho uThixo njengawe akekho ofana nawe yalisikelela bawe libandla Hallelujah. ngilifihla phansi kwegazi lenkosi Thank uJesu you, Jesus. naku umkhonzi wakho Thixo olungileyo ozikhethele yena jika izinto madida uyinsimbi ezinye Thixo namandla wonke bonakalisa ubukhulu bakho insikelelo zakho mazehlele Jesus. phakathi kwale ndawo kuyo yonke into ayisisandla mayibe nempumelelo unguThixo nenceba engazange iphele yilonto athi umdumisi wena uyinzulu yemfihlakalo uyinzulu yesimanga Jesus. uzalise umhlaba nesibhakabhaka ukhona kule ndawo udengta uyaliluko la Juda Hallelujah. buduma mungahadi wa bophelo buduma ntate buduma morana Jesu ubona hatse buhulu ba hao hila inceba yakho komnye nomnye abagula isimakade kule njikalanga ndolula isandla sikamoya ikhuza idimoni ngegama lenkosi uJesu moya kaJehova moya wembiliso oyama omnye nomnye umsikelele Hallelujah. basikelele somandla apho bathathe khona Thixo namandla wonke ndimfihla phansi kwegazi umkhonzi wakho ndiyamfihla somandla yonke into ayenzayo mayibe nempumelelo bowusikelelwa nguwe somandla moya weyingcwele hlala ufukamile phakathi kwale ndawo khona ukuze lidunyiswe igama elimangalisayo lenkosi uJesu lobo ngona phakade. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bawa ingcwele nangu umkhonzi wakho ndibeka isandla phezu kwakhe ndiyamsikelela Thixo olungileyo zonke intetha zabantu zingachitshisa umsebenzi wakho Jehova moya weyingcwele moya wamandla touch her Lord touch her Holy Spirit right now in Jesus name mighty God lawula Jehova lawula kuyoza ngawukonwaba yala simakade ngaye imfundiso zezulu lakho zihlale phakathi komnye nomnye yehlisa umlilo wakho ngaye yehla umlilo wezulu uchabalalise konke ngegama lenkosi yami nguYesu Kristu ndiyawanyathela amadimoni intetha zabantu somandla ndiyazichitshisa makugwese wena bhelulo omnqamlezo gwesa somandla phansi kwalentente ubonakalalisa ubukhulu bakho izaqhwithi zonke ndiyazithulisa endleleni yakhe ngegama lenkosi yami nguYesu Kristu lobo ngona phakade. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Arishapele mrana Jesu matso. Let's strike hands for Jesus. Udima ahlono fatshe haholo. uNkulunkulu Re ka anisikelele dula fatshe. singahlala phansi Ntle le ho senya nako. without wasting any time. Nako rena e se tsamaile haholo. Time is not on our side. Baeti modimo le bless haholo. Visitors uNkulunkulu anisikelele Abuti wa ka modimo bless haholo. My brother. Le ntate moruti kaofela modimo ba bless haholo. nomfundisi uNkulunkulu Se anisikelele re Lord. nkile nako e telele. Sesitye ixesha elininzi Baeti ke mang ya sokotseng ho tla. Ya neng hona le bothata e le bothata hore a tle. Kwena o ne le bothata le mang le wena o ne le thata hore letle le wena modimo le blessa le tlile ku qetetse nene wena nene last year tlo kwa ka speed ku qetetse last year wa sebetsa Ah, ke sebetse. o bane sa sebetsa Ntse ko batla go fumana. okay ere morana Jesu Morena Jesu. tlole modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu tswa 1 2 baiti ba ka speed modimo ka ke mo rapela tswa le a tsamaya ka ba tsamaya le a tswa ya
sa di brele mama ka spiti ga e seleng senyetsa nako mo ise pele man modimo ka ke mo rapella ka lebitso la Jesu ka spiti tswang le a tsamaya ho yena le a tsamaya ke ne le ba kae mo ise pele kwa le a tsamaya mo ise pele kwa kangwan mama kangwan le le babedi niyaphuma kuye nihambile kuye meane mama wena wa tuko ema ka motho ka speed ga e sisa matho pele kwana ka speed mora wa ho kae ontsa thewela Mosebetsi o fedile. asis O na ntse a theohela mosebetsi o fedile. why a sa tle kerekeng Ha ke tsebe ba o dula le hole le nna ntate moruti o dula Khayelitsha kwana. Nna ke Feistela. okay o ke tlo mo rapella wena ntate modimo mo thusa ngwana o ntsa kula maiki guys man Tate moruti ke tswa mo lata Saturday kwa a isa le go tsetela hane ke ile Twin City ho wena ma bontate ba mo khutisetsa sepetlele ha a isa le ba mo khutiseditse kona le ke mo fumana maobane Peter mama ke utlwa re ke ga isa le ke o re rapelletse mane Twin City mo ne go la dile teng Twin o tse City thutaranyane hle ausi mama o na tlise o na santsa pepile ona sa pepile ntate moruti a ne ke ile Twin City e ka re lahletse ke kelello ntate wa moruti hopola a le ka koloing a le ka koloing le thofele e disi e le motho a diza sa tsebe le o bua sa tsebe etsa next be ke mo rapella a ba ba a ba right loka ntate moruti mara ba tla khutlela hape hona sepetlele ena so phetse le no go o tswa sepetlele o tswa sepetlele o qetile no o ne le 3 weeks so o ntsa kula mara di doctor di re jwa keng depression after pepe ngwana tswang le mo lokola kre le a tsamaya le batlang ho yena le batlang ho yena le batlang ho yena ke o paskala ba bangata le batlang ho yena le mo jella mona le mo jella mona jwa Bana mme ba sebetsa. hobane Bana mme ba sebetsa. le mo jella mona because mme wa hae wa sebetsa le baloi ba bakae ba babedi le banna kapa le basadi Re basadi. jwale wa le mo kudise tjena le mo otisitse wa le mo otise tje a le tlo nsenyetsa nako le tlo mo lokolla le a mo lokolla ntshang dintho tsa lona ka speed mo lokolleng ka speed lokolla le mama hae tswang le tlo mo lokolla ke le a tsamaya le a tsamaya le a tsamaya ka ba tsamaya le ba kae le babedi le batla mo ngwana hae le batla mo mmeo le batla mo mmeo ba batla ngwana wa shwele le batla ngwana wa sho kana shwele ntate moruti moshemane wa ka ke tlo kwata o bontse o sokodisa bea maki ke tlo kwatela I'm going to be very angry le batla ngwana ya etsa a ba shwele kana kwa ya qeta o pepa ngwana no wa baloi ba re bana ba batla moradi wa mmenwa ke moradi wa hae a ba shwele a qeta o pepa jwale wa ya sa shwa tsa bana di sebetsa ntate moruti di dintho tsa bana di sebetsa tsene ba di entse ditlhare tsa bone tsene ba di entse tse di sebetsa Ditlhare tsa bana ba di etsa da sebetsa. mo lokolleng ntshang dintho tsa lona ba lokolleng ntshang ka speed le di kentsa kae a di ke ngwaneng o wa ka ntate mo lokolleng Ho ba sa tsebeng ha se yena a buang empa ke ma dimona kapa baloi ba ka hare ho yena ba ntse ba bua. e qetile le a tsamaya ka ba tsamaya
Swang. 1, 2, 3. Bye-bye. Jesus' name. Let's make here. The Mulukulus. 1, 2, 3, 4. Only read. Come out to me. Utimaka kimorapella. Ubone mathoka ntse go rapela. Baba bese ntse Wa ba tseba? ke ba ona madula pega mane man. Ke mathoka di ba go maskwe. Mana o robalang. Robalang. Okay. Loko la ngwana hae. Le a tsamaya. Ke tiro rapela batho ba. Tsamaya mane. Jesus. Ntlale. Ataba. Le ba kae o ya? Le ba kae? Ga tapela man. Le ba ngata. Le ntse ka ngwana hae. Wa ngwana ya sa hlola sebetsa. Ge mo sa jwala. Ge mo lepsa jwala. Le ba lo ba o kae? Ge ba le. Mama ya dula. Molokole. Papa ya dula. Molokole ka speed. Molokole ka speed. Moradi a matla man. Moradi wa mmeo. Ge mo sentse ka bana. Ge mo sentse ka bana. Bana ba hae ba phela tronko. Ba tswa ba kena. O teng. Bana ba hae ba phela Lebo, tronko. ai ka re o kgathetse nya ha metso o butse o beile le tso mkabeng. Ho ntso teng. Ale mamela. ba re mme o na le ngwana wa moradi moradi eno wa hae o matla jwale baloi bana ba re ba mosotla ka bana ba hae ba tswa ba kena tronkong Molokole. Ebile o tla ba hula bana ba hae. O tla ba hula o tla bona. Ba kae bana ba hae? Bana ba teng bona. Ba teng. Ba kae? Ba teng le ba Moradi wa bona. mmeo kae? Okay. Moradi tlo. E mo kae? Ko ena tlile fela le mama hao. Le bana. Ko ena ba lo ba ntse ba bua ba rumatla. O sebetsa kae? Se botsa tsile buang ntate mo. Sebetsa tsatsi le entse ka ngwana hae. Le ba entse. Re ba loile. Le ba loile. Re ba loile. Le ba tsamela ngaka kae? Bana ba hae ba rateha. Le ba tsamela Ba ngaka kae? rata ke batho. Bana ba hae ba rateha. Le ba tsamela ngaka kae? Le ba tsamela ngaka kae? Ngaka. Eh, Ha re tsamaye ngaka. le etsa. Ge ba khumamela ge ba kela sekoko. Le ba nkela Ge sekoko. ba kela sekoko. Le kena kereke kae kanti lona? Ke. Ba nkele sekoko le ba lokola mosadi yona ngwaneno a sebetsa. Ka speed. Ntate ge ba lokolla. Ge ba lokolla tla sebetse. Le bana ba hae bodimo ka ge ba lokolla. Ge ba lokolla bodimo ka mo ba dutse teng. Ba lokollo. Le ba nkela sekoko ba lokole ka speed. Le qetile. Le qetile. Le a tsamaya. Bye bye. Amen. Jesus name. Le am lokola ngwana hae. Le am lokola. Le a tsamaya mama ska tsamaya. Le a tsamaya ka ba tsamaya. A tsela ntsenyetsa nako le a tsamaya. 1, 2, 3. O bone batho ba kae mama? Ha ntse go rapela. Ke bone bomme ba fo. Wa ba tse Tsebe ke tsara go ba bona. tsamolo sebetsa. Shebisa matsodi. Tsamolo sebetsa. Le a tsamaya. Le ba ngata. E mantse. Le a tsamaya ka ba tsamaya. Le a tsamaya. A go tlwe le re. Le a tsamaya ka ba tsamaya. Le ntsenyetsa nako le a tsamaya. Le tsamaya. 1, 2, 3, 4. Bye bye. Le mlokolo tsene. A go tlwe le re. Le mlokolo. Le ba kae ho yena? Le ba kae? Ke no sala ko tena le ba kae ho yena? Le ba kae? Le a tsamaya. Le ntsenyetsa nako le tsamaya. Le ba kae? Ke la ntsenyetsa nako le ba kae? Le ba raro. Le ba tlang ho yena. Le ba tseng. Aetseng. Aetseng. Re batla ska sekolo. O ntse kena sekolo. Ha ya selman sena. Ha ya selemong sena. Le motivate ska kena sekolo. Le ba lo ba o kae? Le ba lo ba o kae? Welkom. Welkom. O tsamaya le maotsio.
ke eng ya ntate ke ngwana cousin wa ka ntate wa hae o la hlokala motswadi a sala mosia le monyenyana jwana o dula le family ya rona mane Bloomside 2 o dula Bloomside 2 a kene sekolo o na kena sekolo hona le ntate na mo supporta ke ntate a nyetseng ausi wa hae jwana ntate wa hae le yena o na le mathata a nyetseng ausi o na le mathata ana le ha sa kgona mo supporta hona le moya o ditshile o kene o la etsa ntate ona na thusa ngwana a ba tloelle mosadi le a tsamaya lokola bophelo bae ka speed molokole ntsha meriana lona o yena ntshang ka speed na molokolo ga molokolla le mo kentseng private nyae moriana gore a etseng moriana o no etsang go gagobele le batho ditorong o rabala le batho ditorong molokole ka speed le a tsamaya 1 2 3 4 kubae amen Jesus name ntshebe o bone batho ba kae ba barago le a tsamaya a go tlole re ka moska sira batho le a tsamaya ka ba tsamaya buela modimo ne le sa batletse le tjenana monga gaeo o re o batla o mo farong e be sa le ena ma sebetsang teng o te monga gaeo batla mo fang room la ska patala rent monga gaeo batla mo fang gobane rona re batla gore re mo festres gore a sotle le baloi ba o kae ebe ba monkela le tšhelete le baloi ba o kae le tshwantse ebe ba mo bolaile o ja se ka ntho tseno tsa go tsone mo file tsona nna tshwantse ebe o shwele a botukela motho hlooho ne le batla mmolaya jwa mosadi ona ne re batla o mo bolaya jwang ga ke re o nagana gore ke mang yena o kenya bana sekolo toropong and then ha fihla monana hohle ma sebetsang teng wa ratuwa ga mo etsa ga se ka ba sebetsa nako e telele wena wa molokolla sebetsa beng ba hae ba mo rata no ba ba tlo mo fa ntlo a dule because o sebetsa le ka thata ntwena ne re sa e batle be ya sebetsa le baloi ba o kae tata dulang ma tata dulang ntate a dulang ga hae le mogotsi wa hae o boyfriend a hae ntate a dulang ga hae ha hae o hirile ha mosadi o jareteng o loya mastense o hirile haka o hirile ha o hao hirile haka mo botse le bosibu o boneng o bone noa le school pata mosadi o hirile ha hao mare wa moloya a ke re a no a sa batle ke monyale yena o na le mosadi ntate mosadi wa ka gale ke a rwane le yena jole ne ke a monyala ha batle ngwaneno ha batle jwale o no re wa monyala jwale e ka hana ka mo etsa ka mo etsa gore a sokole wa sokola o ka moloko re batle o molokolla hona jwale re batle o molokolla mo botse o kae no why o le hae o baleile because ne re batla gore ebe ba mo bolaile o siana ba kopana le boyfriend ya mo free boyfriend ya hana o tsamaya ammamele boyfriend ya hana o tsamaya that is how to balile boyfriend e re ha o ka re wa nlahla ke a o bolaya ha o ka ya maponeseng wa ntshwarisa ke a o bola bagotsi ba ka ba ntse ba tlo o bolaya ke se ko mabalileng le mmale se itse kae o hankgono wa hae ona jwale o baleile because o hanne ha ke re ke mo fa madi o hanne la o no mo fa madi a eng a ke ne ke batla tlo etsa mosebetsi o tshwanang le wa ka jwale o a hana A tlo and etsa? hape o na le maatla ngwaneno o so na le boyfriend ene a entse le teng ka ne re re mo fa madi ha batle Boyfriend e kae? and o na le maatla boyfriend e kae o ha hae o ha mosadi eno wa mosadi jwale boyfriend ene tlo mo fa madi ene tlo mo fa madi a eng re batla sebetse ntho re e sebetsang akere jwale ha batle mosadi eno so ene tlo mo fa madi jwang hantle jwang
ne re batla ho mo nwesa a monwese bosiu ha na dumela ne re mo nwesa jwale o na le matla re kgone ho ona mo to monwesane ha na dumela jwale ha batle le ho tsamaya le rona ha batle le ho tsamaya le rona ha re ya dinthong tsa a ke rona utlwe ha mosadi enwa a ne a dumela ba ne ba tlo mo nwesa madi empa bothata ke hore mosadi enwa o hana ho anwa le batla nwe madi mosadi re batla sebetse le rona le tlo le monwesa madi motshehare kapa bosiu bosiu ee re batla ho tsamaya le ena bosiu jwale ha batle mamela ntate nka boyfriend ane le ntshe ka tlong le yena le montshe le ya tsamaya a ke bapa ke thabe school party le tlo tsamaya putang ka speed putang nka meriana jareteng I mean le ka tlong yae mo lekola ha o qetile kena boyfriendeng eno hae e tsamaye ka tlong ya mosadi o ne le kentse moriana ka speed jwale o fafatsa le ka dintho tsena tsa hao tsena o fafatsa le ka dintho tsena tsa hao tsena jwale ha fafaditse o etsalang ha ke re ha re na matla qetang ha ke ta ho qetile tswang 1 2 3 4 kubai le a tsamaya le tsamaye le baka e umbyo le baka e uyana re mo tlosela mmino le tsa kgadile lapa la o khirong a ke bua tsena ntwena le qhadile lapa la o khirong a ke bua tsena ntwena o fere fela re sa batle go ratla ke se botle jwa ngwana a le tsene ne tsa batla mo hobane oh ne re batla dula sotle ya phele ka thata tsena le mothibetse nako ka ho tla ho nna mo oh o ntse a tla gutla ntse a tla mara maobane sisi o bone batho ba kae ba babedi ke ba mang la sa ba bitse ka mabitso ke ntate ke dulang jareteng ya hae le mokgotsi wa ka mogotso wa mosadi o bone maobane bosiu ke bone ke ka re ke ka hara lefifi ke bona noa e ka re e dutse kae nthong e ke sa e tsebeng tjenana e apesitswe ka lesela ka bona le school party mpele e tsa tjena e re ba o tshwara ska bao ska ba hata ka olia kwala mahlo e ya mane mo bone noa teng o ntse le mone mo tlwele mama hata ka ditsitsikwane kapa ka serethe yes iya pono iya kuruta boloi wena iya le bona ha qeta phamisa lotule ke le anointing hata hodima mo o e bonang teng hata abana o thata wa hata dintho tsena di sebetsa jwalo spiritual ko ke motlwele modimo ka ke ena re hata ka lebitso la Jesu 1 2 3 4 khuma le tsama le re le sentse ntsai le sentse lapa la le senyile le sentse lapa la mosalo le sentse jwa o tswile ka ra lapa la le baloi ba ba ka ho ya qabanya le monna o dula morwa ka jwalo a mo rakisa le banna bana ka ofela wa ile sa batla tlekere ke monna wa tla gutle jwale o dutse fatshe tswang a ke bapala le ya tsamaya 1 2 3 4 ka speed guys le ya tsamaya le ya tswa ka palese a kutlwe le re le bakae ho ya Ge 5 le batlang ho ya ge batla ashwe le mmola ka o rata ho iketsa betere le batlang mmola ka ke lo tsala go tena le mmola ka ge tlo mo bona ka thipa le tlo mmola ka thipa jwang ge tlo mo bona le ka meria ka thipa le ka meriana ka thipa le tlo mmola jwang
ga go kgone mo fumana motse ya re batla mmola a robetse le tlo mmola jwang bosigo a robetse bjale ga ntse re mo kenela di a mo kenela bosigo e ga mo thubela be re mo fumana le sie le a mo thubela Eh, tswang tswang 1 2 3 4 kubai ka speed bye bye Jesus name amen abuti wa ka o bone batho ba kae ba batlhano wa batse ke a batse ke inyao ba dula seunong tsa ke bontate kapa ke bomme ke bontate le bomme o hlola o thubelwa bosigo ke dula ke thubela metlhena ntshebe o dula o thubelwa bosigo ke dula ke thubela ditsotsi di a tla gago ditsotsi di atla wa sebetsa ke a sebetsa mosebetsi o fedile nga o moeti ke moedije ya fitlha tsatsing lena o qala ho fihla tsatsing ke le kala go fitlha tsatsing lena tshwara moeti ke ha hao mo o dulang kapa ke o hirile ga e sale ke siwa teng mono ke mohaisane wa ka mone ke dula teng next door ya teng ke ne ke hirile so moahisane wa o siile mane mo o dulang teng mohaisane o nsile o mana dula o le mong jareteng eo ke dula ke le mo ke dulang teng nka he tsa mo tsela gating o hlabe ntho ena pakeng tsa gate o cheke o e kenya ka moo o bue gore moruti November ditsotsi di sa tlhola di kena bosigo ke taxisa jareta ya wena monna ke a leboga le a tsamaya le a ne le bakae le bakae ho yana tswang le tsamaye 1 2 3 4 okay ke kopa ka pelenyana fela bazalwane ntšhebe wena dutseng ka pele ya petleletseng mo a o hlohlonele ka private yago a ha hlohlona ke nako e kae ke nako e telele come here ntshantho le kentseng ka tlase ka o yana la entsha kapa le ntshe le mo kentseng ka fatshe le mo kentseng ka fatshe ke ke le botsela pepela le mo kentseng ka fatshe re mo kentse bana eng re tsebe ke ntho e ke le botsela pepela le mo kentseng ka fatshe okay ga mo robaditse le re ke ngwana o magalela ke nkgono wa ngwana o le nkgono wa ga ba utlwane jalo be re etsa bana ba bona ba utlwane ba tsebe go ratana ba robalane ne re mo file ntho tsa rona ngwana eo a ke understand o thing nkgono wa ausi enwana le nkgono e mong e leng mokgotsi wa hae ha ba utlwane now ba batlile ngwana wa nkgono e mong hore a kgone go robala le ausi enwana ba mo kenye dintho tsa bona so le mo kentse dintho ba robetse ba robalane moshimane eo re mo kentse dintho kwa eng mona gore a tsebe go robala le ngwanane yonana mmae wa tena mahlo a ka ha ya tu ke re tu itu mahlo a ka mahlo a tu Ufodile complete. Huh? Oh, Ufodile completely. Is up. Come here, can speak.
a le ke la bona mmele wa ntoto o na le jwang o monna re bontsha mona o tlo re tšhama bona bona mmele o na le jwang ene o kutse a fitlha se a tswa ka mosebetsi ke lesole a tswa ka mosebetsi a o ka phole i-doctors team ba ogqirha ngona ba lento bayenza i-research ngona bayenza into ba iphume eza plaster ziphume emzimbeni zingaphakathi emzimbeni mfundisi asi di-plaster tse tlo ntshwang ke di-doctor izapho mama uthini kanti umfundisi ke mosadi wa hae ulibele ukuxelela ne uthi ntoni esibhedlele uyabona i-spider king akibuka sijana marago as itotseo zibise ceiling ene i-ceiling yakhona i-right ne uthi azijonga kakuhle ungathi uyaphupha mara kaphuphi azijonga kakuhle ziyangena viri e-ceiling akasaziboni nakuyi-odrop uzibona phi esibhedlele esibhedlele athi ungathi uyaphupha ndithi why abangakuxeleli ubona i-spider and then abone iimpundu zakhona ifamily yakhe mosle azozispider ifamily yakhe mbambe uthi uyatha kanti ingxenxe so izigcawu apha ku-ceiling iimpundu zegcawu ziyajinga izimpundu ezibomvu zegcawu kanti izijongayo ndizibona mandithi ziyashukuma zitshone apha okay eke tata umfundisi mbambe mbambe apha antuthi i-doctor zithi ababoni nix ndifuna ibe nguye othethayo i-doctors thini ogqirha bathi bafuna ukwenza i-research ogqirha bathi ki mandithi i-allergy ekhose i-blaster bona mari bo-doctor mari kanako tse ding abayazi apha ivela khona abayiboni okay nansi ivela apha vala amehlo akho ethi nina bathakathi indoda yam izani nina bathakathi indoda yam izani umfundisi November uyanibiza umfundisi November lize libaleka noyi-2 lize libaleka liyi-2 nimfake ntoni nimfake ntoni zikhona izinto umzingeli siyamfuna mzingeli ke monna siyenze yonke ekhaya masikuxelele abatshati yena uhlale njani lo mfazi because imali yakhe fanele icontrol etsithi yena ngubani na is just that the interpreter samo ekare di atawa di tibetse kore di khathetse lebo sonyetswe. The people that have bewitched Umzingeli, there are 2 of them and they are relatives. Na li stress fanda ka rotso monna wa uduba ka pa mosadi nna ke tsebe antena alo bona di interpreter tse tsiralentshe. The people that are bewitching Umzingeli, there are 2 of them and they are the relatives. So they are saying that they want to be in control of his money, and there is how come he is married and they are not married. In the family, in the lineage, no one should be married. Nizomkhulula ndifuna ni clinicals lakhe nomzimba wakhe msinya nimambele phegqirheni siyazenzela izinto mklineni msinya. They're saying everything that they done to him, they are making it for themselves. Msinya mklineni khulani into zakhe nokhule nomfazi wakhe iza latetlo sibafake nelampa abantwana bakhe bonke nibetheni sifuna bafe nifuna lo mntana afe kusisi wakhe. They even want their daughters to die. Thank you, Tebo. Okay, let me fake 300. Tebo, I'm not drinking so much. Thank you, Papa. Yes, Thank you. Tebo. Fake 300. So I'm talking about put out for Sunday. Caspit.
batho ba senang tšhelete ba ga ba tsebe le bua mose molokololeng ka sepete ungubani mari yo hayi buti Mzingeli siyaphuma ke ngwana bona batho ba ntse ba bua ka ra mosadi yo ke ba bontate ke ba bontate mkhulelo sulile siyaphuma siphumile siphumile lungela siphumile nawe nathi soze siphinde sisi. They are saying they are no more going to come to Makhule them. phuma 1 300,000 300,000 Amban 1 2 3 4 5 6 7 come out Jesus name. Okay. Ubona abantu bangapi? Bona abantu babili. Dipelele ke tseba ho tlotla batho ba kae? 2. God bless you. Thank you, Jesus. God bless you. Tata. Lo hlamba. Futa. Tata. Ambo futa. Sasa next week uzobona uzobe clean all together. Le lwanela le monga ha wena. Le ntse le utlwana le monga ha wena. O etsala o se etsala mosebetsing o ntshenyetsa nako o se hona le obuti a tlile a nkuweng for Pijopo because obuti a nantsa le teng galo wa kula e ke ne ke sebetsa le ena galo so dintho tse ngata o tlamehile a di bolellwa ke nna so ha batle ho mmamela so ka ke jwetsa mago so ka ba nthonyana eo abuti yona kwa kae Botjhabela kapa Botshabelo Botjhabela makeisheneng o irile kapa o dula teng o sebetsa le rona mosebetsing ba jwale ke bona Botshabelo hape o etsang Botshabelo abuti ha ke tsebe ka o thusa and then tse le utlwana le monga hao haholo ntate ba ra le sa utlwana no le a lwananyana hona le conflict nyana ba o latela ditlhare Botshabelo. They are fetching muti for you at Botshabelo. Wa le metsa tja bua ka sepete o iketsa mede mosebetsi hobane ke mo fumana mo. She is acting so sophisticated because I got her there where we are working together. o mo pataletse bo ka enga kenya o ya Botshabelo ke mo patalla next why ke tlamehile mago a bolelle yena nlaele ha o tsebe wena o tsona o bua jwang le boss o shila bona motho a dulang le boss a ba bua business a ba bua anything bophelo o tseba ha di sheriff ne di ha dilong ka dinto mago a mo patalla. The sheriffs went to her house to repossess everything that was there, but he spoke to the bosses and the bosses were able to access them back again. They are using spider's web to demolish everything that she has. Puta lokola lokolo yena a batla go nela ka puta le ka private nya puta le ka tlasa maoto puta hai o di bone jwang tse ka tlasa maoto wena puta ke di tlositse le private nya le mosebetsing hohle ke di tlositse ha batle le monna bua le boss ya mo mamela ya monna le ya mosadi sentse re ne deme ke ha yona mona everything le tla utlwa ka Elizabeth hai so ga man
Ha na le monna. mamele Phela hantle. o tla tibekwa ke nna wa bona ga wa hirwa ke nna ga o sebeletse nna mo ke tla o kenya sephephetwa Ke a tseba ba ntse bua ka wena ke go beile le botlolo ka laundry ya hae ka mo. o beile le botlolo Botlolo ya metsi. mbe seta sa mo mamela wa bona ntho tse nna nka kenya nka etsa ntho tsa ka jwale ka le lawyer Ke a kopa hle. Ska nyetsa jwalo hobane ke na le bana ba banyane. Ska etsa jwalo le yena o ntsa mpuella. Magwa ehlile ba bona ke sebetsa ke re wa mmona mosadi o sebetsa ka ntle le ka tlung khore la o sena motho wa gale o etsa o nthong le nngwe hlano ba Tshwara. so tlo kenya seta sana Tshware. 1 2 3 4 5 kubai Jesus name Thank you, Jesus. o bone ma o tiki sa yesa le yena motho bayathakatha bantu bayathakatha bayathakatha ba le sa batle ho sheba ke le sheba o ke lebetse motho mo e lona ntshang dintho tse le kentseng ya ntshang meriana le kentseng ya Kaspit a le tlo senyetsa nako Kaspit ntse Ge di ntshe. Ngwana le ena wa tena. Aman. They are taking out everything that they put on her. e bo se go file 300 ka mo go toloka ga mnati ka ro batla engwe mara di le kane nokola Re batla bula gate ha re kgone. We want to open the gate, but we are unable to do wa le sa so. gone Gate ya nkgona ile yona hai. Ha re tsebe ha no bulela. modimo ka ke ba thusa go bula Nna ke tlo kena jwang ho motho ke sa utlwaneng le ena. o tla bona ke o ntsenyetsa nako Mara o ntsenyetsa nako Hai November ko tsebe le o tseba wa tena wena. Ya They are taking out things at the gate. Ge di ntshitse. ntshana ka private ya Khabane le wena o borile ka go bala le ngwanong. Ha ene re rometse wena o wiki hampe ene le ka tlo nna tlo etsa tse betere. jwale ba bua le ma le the boyfriend Yes. Ona o kentseng dintho tsena ba re o a se boyfriend ai Ha se le boyfriend ya hae. jwale robala jwale motho mariana Ba mariana ditse ditorong. o le ba roba itse ditorong Ke mogotsi ba utlwana hampe. o tlile ditorong Ba utlwana mara batswadi ba utlwana ha ke tsebe na ke ngwana jwang yena Thabang wa tena. okay monokole qeta Ge ke ntshe. o jwetse le eno ye ntse le re le tshepile ena le mo jwetsa ke motshabi potlakang 1 Katlego satane ane ga yo tshabe. Ko jwetse ngwanaka. Ne re romela. Ai lona bana ba mo la tena la tseba. le jwetse katlego ke tla itshisa ntho a e ke sothela utlwa tswang 1 2 3 4 kumai modimo ka ke molokola ka lebitswana Jesu Kriste Thank you, Jesus. Nkule masinya Manyane, wa tsebe hore wena wa tena yo. That's why ne ke batla ho qeta ngwana o. E fele ntho e etsahalang mo wa tena. I wanted to finish her. o bone batho o kae ba 4 wa ba tseba le yena o tlwele ho robala hle bosiu le nna mare lo lona ma le nyalo ke tlwele hore le ne le tlisitswe dintho bosiu wa tsema monokoleng Mara ke di tšhelete wena nkhulule maseng ha re batle. Wa re foster ibileng. bese kukho umuntu ongakhululisiyo emsebenzini ne Bakhona. basiyeke aba baningi
specifically lo ongakhulumisiyo moro mawuphumayo ngesinye isikhathi lo muntu usuka duze lemoto yakho ngesinye isikhathi udlula apha yena ngumuntu wesifazana umuntu wesifazana ngazi ubhuti mina amasekubhuti wena ukhuluma ngomuntu ongamboniyo wena umbonayo wena uthaka ubona lo ubhuti there's a woman okuthakathana angimazi pastor amas ufuna umbona ufuna ukumbona ufuna ukumbona ufuna umbona ithi bangakumanga beka izandla zakho emehlweni and then ke share lenzi ke dedicate kereke umtshele nje ithi wozumfundisi November yakubisa wozumfundisi November yakubisa kangile urute ka speed. Let me teach you quickly. When uyanga kenya speed, when you consult a sangoma that has a mirror, they bring somebody that you do not see. Avele in that mirror. Not knowing that that person is a witch that is bewitching your life. Descends up again that mirror. It is Allah, Miss, it is Ozala. Uzala. Pastor November uthi uziveze. Pastor November uthi uziveze. Uyambona? Sibaningi lapha emsebenzini siyamhlekisa lo muntu mara simfuni. Ngifuna lo ethela imoto yakhe ngimuthi. Sibaningi. Ngifuna lo every time yena uya emotweni yakhe. Boy ngiyakubiza. Hayi November yaphapha man. Hayi man. Uyithini imoto yakhe? Angimfundi umuntu lo muntu unemali and uyasidlula lo muntu lo angimfuni. She has money and we dislike her. Lapha emsebenzini bengithi ngiyazama November ngicela uxolo. Bengithi ngiyamzama lo muntu. This woman has to be enemy high. She does not know her name. Mtshele. Phuma. Umtshele ukubonile. 1 2 3 4 5. Vula mekho. Umbonile? Ya umbonile. Ubumcabange? Ngingamcabangeli. Thank you, Jesus. Ubungacabanga ukuthi akuthakatha lo. Ngingamcabangeli. Yini yakho? Hayi ama colleagues nje bayaklina labantu ama colleagues. Nizothakatha ngabantu engabaziyo ngiqedile umbonile from today akasophinda kusondela kuwe. God bless you. Niphumile 1 2 3 4 5 nimkhulule. Bye bye. Okay. Dedication again. What is dedication? And And then we adjourn and then we ascend to the mountain. then And if my parents want to be free to go, they will be. Look at chapter 2. Look at chapter 2 verse 22. 22. Thank you, Debo. Guys. Verse 22. The time came for Joseph and Mary to perform the ceremony of purification, as the law of Moses commanded. So they took the child to Jerusalem to present him to the Lord. Present him to the Lord. Hey, Caspit. Verse 22. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be dedicated to the Lord. Every firstborn male is to be dedicated to the Lord. Dedicated to the Lord. Bala. Verse 22. Ha ho fitile matsatsi a tlhwekiso ya bona ho ya ka molao wa Moshe.
ba isa Jesu Jerusalema ho mo hlaisa pela morena. Verse 23, jwalo ka ha ho ngotswe molaong wa morena ho thwe ngwana e mong le e mong e motona wa letsibulo o tla kgethelwa morena. Bala. Le ho tlisa sehlabelo ho ya ka se boletsweng molaong wa morena e leng maebana kgorwana a mabedi kapa madinyane maebana kgorwana a mabedi kapa madinyane a mabedi a maebe. One, dedication goes together le sehlabelo. Dedication goes together with the sacrifice. Dedication. Dedication. Tsamaya le sehlabelo. It goes together with sacrifice. Tshwarama, ema ka motho. Wena, o etsahala? Mo. O etsahala? Ha? Ha ona ntho e movang ka mo. Tswa. Intse. Intse. Le ke ntse ka? Kamara ka sefuba. Intse. Short breath. She had a problem of a short breath. Ncheba matlola. Na ke tsebile ke re ke jwa matlo. A ke tsebe ka re nka le rekisetsa lekula la my friend re tšhintšhe a mphe tuck shop ke mo fe kereke. Ke hlolwa ke di-spice tsa bona fela. You know, le na le mathata a tshosang le mpha mosebetso a unnecessary. I don't need to prophesy you guys. There is no need for me to prophesy you. You have massive problems. Ka Wednesday. On Wednesdays. Ke le created the opportunity ya re le tlo mpona. Wednesday a ke na kereke ke dula le batho fatshe. On Wednesday, I've created a platform for you to come so that I may sit with you down. Botsang bo mphomotseng o tla batho bo mang? Buzomphumutseng kuza ubani. O tla batho ba sa keneng kereke ya ka. People that are not fellowshipping here at this church. Ozine, ha o tla batho ba sa keneng kereke ya ka. O tla ba eng? Ozine, ha o tse maike a bulela. Ho tla batho ba sa keneng kereke mona papa. Ngolosine ka Labone. On Thursday, Baloi bana ba re ba mpolaya. the witches wanted to assassinate me. Ka Labone. On Thursday, O senga ke tower bed. in the morning when I got off my bed, Ka batla ke wa. I was nearly going to fall. Ka itshwarella. Dazibambelela. Ke o le lefifi mahlong a ka. It was dark. Jwale na hona ntho e ke nkang hanyane ayiko. There is nothing I take for Le granted. tsintsa e ka dula sefahlong sa ka ke tlose ka fotsheke ke tlosa ka lebitso la Jesu. Even a fly, if it gets to my face, I do not I don't take that for granted. Disusa ngegama lika Yesu. Modimo ka cancela ka lebitso la Jesu. I cancel it in the name of Because Jesus. about target bana le di tricks tseo ka di undermine. Because the witches have tricks that you can undermine. Ba etsa dintho tse nyatsehang. They do things that you can undermine, Tse kotsi. but that are of danger. Ka itshwarela ka thekeseng. Dazibambelela. Ke na le meeting Free State TV. I have a meeting on Free State Ne ke TV. hlapa ke itshwarella, ke tsamaya leboteng ke itshwarella. Bendihlamba ndizibambelela ebondeni. Ka tsamaya ka ya meeting, I went to the meeting. ka khutla meeting, Dabuya from the meeting. ka ya Motheo FM ke lo rapela, I went to Mutewa FM to pray ka khutla. and I came back. Ka khutla la meeting. I went to the meeting again. Ne ke tsamaya ke sa bone, Bendingaboni. mara ke tsamaya, Kodwa ndihamba. ke drive. Driving.
Ka Friday, On Friday, same thing. the same exact thing. A ke bone. And bone. Ka chemist ka re ba mphe dipilisi tsa dizziness ke nahana mohlomong ke mokgathala. I went to the chemist to ask for the pills of dizziness. In I my thought it's mind, fatigue. ho na le ntho e ntjwetsang ke attack ntho e. But in my mind, there's something that told Dr. November that this is an attack. Phone ya Mama Jalif. The phone is Mam Jalif and that Mam Jalif. Le bone la ka le kae? Where is my light? A re le teng ha le a theohela. Le bone ke batho ba nang le dipono. Ba bitswa mabone. A light is somebody that can have visions. Such people will call them light. Ka koloi kae? I took my car and I went. Ka fihla ka nka letsoho ka re le be mahlong a ka. Ka re le ba kae? Ba re ba ngata ro kentse lera lena la masapo re le kwentse re butswetse ne re batla le kwale mahlo le no a re tse bontsho tsa majwang le tshwantse bo foufetse because le tshwantse le kwale mahlo wele fatshe ke bua ka ntho e tsetse mabana ba tswana ne ke kula ena e bitswang kulas. I don't underestimate about deliverance. Ha ke nyatse taba ya deliverance. Deliverance. After deliverance, here I am. Now, the problem ya luna. The problem with regards to you. Ke ha e tsamaya ka prophecy le deliverance le healing in kana kwetele. When the church goes with deliverance, healing, and all those things, it takes a long time. I've created a platform for you on Wednesday. You are not coming. Now Sunday. Now on Sunday, we are forced to take a long time in church. Because now I have to prophesy over you. But there was no necessity of that. You are supposed to come on Wednesday to tell Dr. November, here is my problem. And Dr. November prays for you. There are people from Gauteng, Botswana, Limpopo coming on Wednesdays. But Nina Anisi. I prophesied on Wednesday. Bemnike the spirit of lust, wanting him to be incarcerated. Now, there's a lady. Kunomfazi. Yela ba ka mphomotseng ke saterta. Hana ke re hona le motho ya kulang pele no me hospital. A ke dipetlele nna ne ke benwe. I don't go to hospitals. I was traumatized my nurse. Andi ne ke traumatized my nurse. I'm talking National Hospital. Ke ona le ngwana kulang. It's akula the one akula ka te wa tshena hloka tsantse ke re mbitse tsa November. It's akula ha o tla le bitso la November a jetima bet. National Motana kula robetse bethe it's akula ho te re bitsa November a khoma bethe. Ho te ona di step setaro a hata o se seng fatshe kwa. Wa founela di gate ngwa te kwala di gate di security tsa kwala kae. It's akufika ba matla patient. Ke ha matha e hlanya e tletletse ba matla ba mothola ba motlisa be ke re ba nkinye lena ka room ka mo because a ke re jwala ha rapella motho pela batho ba sa tsebeng deliverance wa ba traumatized ba utlwantsa ho heletse mara ka la ke ne ke kene le manese a mang a maphutego a ka ke mo rapella itse petile ba bone a tswa le right a le so ba mara ke ba tshile the way ana matha ka teng ka founela ke motho a tshwereng sepetlele sa national a re ke kopa o bona itse a fihla ntate ha ke na boikgethelo batho bana ba tshwile mona o traumatize batho re kopa re etse lengolo la go ska ba atumela ka saterta sona se bosiu o te ke ena motho o qakile wa kwaleya the same thing ntho tse tsa ba o kwaleya
o ka hlokahala ha ke fihla ba mpolela pele noeme jwale ha ke mo rapella ka founu now ha ke re le bakae ho araba manese re ba raro ka mona ka moka ho yena le tlo tsamaya ho yena le bakae ha madimo ana manifest le manese a thusa ho bua hai ke re batho ba holo ha ke bue le lona batho ba buang ka ho yena ke di-spirit and ba bua hore re batla mmolaya o thotse promotion mosebetsing I had to re ke nke koloi because a ke rate ya dipetlele ka nka koloi kae ha ke fihla ke yona robaditswe mona manese a dutse mo ke one ka ya straight ka fihla ka re lebaka ba bua ba manifesta re batla mmola re mo kwetse di-pipe di-valve gore a hlokahale re batla shona jwale re mo kwetse di-valve o robetse fatshe ba mo theotse o robetse fatshe mona ba tse ba mo etseng ka ke mo rapela ba manifesta baloi ba tswa yena e tsa qetile and jwale ke mo rapela tshwantse ke mo tshware tjena e ka re ke mo dula hanyane ka hodimo because ba lwana a qetile ke na ka rakoloi ke a tsamaya ha ke le tseleng moya wa modimo re kgutla deliverance ha o etsa pela batho ba sa tsebeng o ba traumatizes ke founela Mphomotseng wa hopola ne ntse ke bua le Mphomotseng ka phone ka re Mphomotseng kopa ona le ntse ke pata ho dropa kelelong ya ka kgutla ha ke kgutla ke mfana ba mo beile hodima wheelchair and moya wa modimo ke a mpolelletse hore o no tlo etsela mara nke ka e tlhalosa hore baloi bana ba plenne eng and then o no tlo etsala eng moya wa modimo a njwetse tsa fihla ka re wa le mmeile hodima wheelchair ba re mmeile fela ka re mo theoleng ka mo rapela ka re theoha a re ha ke tsile nna wa ke dutse mole ka re ema theoha ka re o jwang a re ke fodile ka re nna wa o dutse hodima wheelchair a re tla hodima wheelchair ka re o tlo robala ra ke batla tsamaya nna ke right ke sharp mme wa e ka le ka ra ke batla tsamaya ke re nka o isa a re no ke kopa the boyfriend ya ka tlo nyala ke mo founela re tsile re qoqa ka founela boyfriend ka ntata re kopane di-crossing tsa Namibia ka re because nna ne ke a toropong ke tsamaya ka re kopana di-crossing tsa Namibia ke fa motho wa hae bana ba tlo mmolaya that lady ka ntho ene ba ikenyang difubeng tsa lona tse le thotseng ka tsona le thotse ka tsona dintho tsena bona na ke lenko ka nako e kae le nja nako wena maobana o kena motlhokwana o kene o le excited tjena o jere di-plastic o gopola ne ke tlhasolope mereng tjena ya ke o bone so ke o bone mara ke a batla o bua le wena o bone ko bone o nhweleditse ntate moruti ba ntima dijo nna ha o kena tjena ko bone ne tla toilet tjena mara ka ke sa batla o bua le wena because immediately ke kena fela ko sheba ke ntate modimo ba mpolela taba tsa ka re o tlo nja nako ene ene ke kula nna modimo ke mbontsha hore ba entse mafito a mararo mafito ula a tsa bopaki a bolela lerato le le molale ka kgone go kwala gago sa tshwaranyana ha ke tlolo le le molale ya ba kwala no ntho kwala ya ka ntho o tlo so hema bohloko se la hlola le nkanyane ntho don't take for granted the matter of short break. Easy way yo baloi ba bolang batho ka yona ona jwale ke tsela e bobebe that the witches use to assassinate people. Ba entse mafito ha ke hlatse modimo mpontsha re ba entse mafito baloi ba entse mafito ba le fito la bobedi ha ba tloa le fito la bobedi ha ba ya la boraro wa shwa matsetse ga mmatla a re mo kre a tsa o tula oli ke ye rete go ane re mo kwala ona kwala ga dinko a sa khone go utlwa ngwa ya a hema ka molomo a oma a tsa a utlwa voice re ano oli a dira drops tse 7 a utlwa voice era ano drops tse 7 engwe a tshele ka dinkong ya ba bulega sentse ba shwile kgale manyolo a gago a dula tsamaya le bana ba November lona o khapile ga bone always a ba go bone na kong ha tsama a bone mafito hai hala mafito ke le dire practical nga di meske o
le a thatholle so sa se dirileng mo re fasitse le a se thatholle no ofe o go hileng tšhelete ole o dutse side ye a ke batle go mo sheba a ke go so ba rata matsatsi a kofi o ke yo wa itse a thatholle so seo ena hana tse go selo go sere ha se rata mara ka se batle go mo tlusa botlhoko le tla gauteng le lona ne le tlile vandag Daddy. Re tlile Vrydag for service. so le skentse le fito leo tshwanetse gold ya bone e tswile no tshwanetse gold ya bone kore phunyelo tsa bona ka re fasa o se gana sa se rata mara ka se batle go mo bolela temo ya re fasolone mauto a tla ba zona na opola ke bile ka mafito mafito a mararo no mo lefu go ga mosala ke ba go ga mosala no mo lefu re ne go rometse go ga bone re khuthile wa itse re mo dirileng ke tla bela monna ga every time a shentse ke tle mo date tsa ka tsa menstruation da change o boletse le nna ka are date ka ke tsa lo re dira mensas ka mowa wa mensa le no aska robala le monna hae a ke re dire na this woman o sebetsa gauteng sebetsa go tsobe now ha tla mo a tshwantsa tlo fa monna hae di tshwanelo le mo etsa romance re dirile kgwedi lo tlhaska mensa ga dira ga re okay a bua for tlaneneng and ba shebile service ye mang itsa shentsa tlo go dira ga re antsha wa dutla no ja kala ene re batla ene mo moshong khantsa e repelle mo bana modimo ka setsama ke le so ene we tsi ka mutla antsa stopa November o ba ruta boloi o ba ruta bokgopo ba bollo o satane le etsa jwang gore a tswe di period a ke ga di blocka na kwa tsamang ga di bule le etsa jwang a ke re ona November re na le ditlhare tsa rona tse re di butswelang gore ha o mense re buala lentswe a ke re sengwe se mo se dirilwe ka lentswe so le gona re lentswe jaaka le ena a kgone go re lentswe wa itse go gapetse thapelo go dikolo tsa bana ba ka di robegile a ga gona re ba ka tsama ka maoto bone ba tlegile bana ba ka ba tsama ka dikolo di robegile dikolo itse no a go ba go tile go bua wa bua satane no bua wa phapa mo tlo borise di modimo ka ke di stopa hona jwale di period tsane monna tsebe o jabula mo tlisa tlo ema o di baltswele mo tlisa modimo ka ke mo rapela ka lebitswana Jesu come out di period go ba modimo ka hona jwale a di stope in Jesus name Letsego o di period ready kana ke mang kgwedi ntšhane October a ka mense ka ba ka kopa ngwanyane mo ke berekeng ke re ke tsamaya and then mphe dipidisi tse di dirang batho ba tswe madi ampha tsone a ke mense go dira ene ke tsamaya ke mabela ke tlo dira monehelo ya nna a o itla go ntlo ya a ke sentse ke utlise o ka e monna setse o setse gae so monna o so criminal Jesus tsa mo lo sheba toilet tsa mo itsheba tla bo le tsamai le mo lokolo tsa kre le mo lokolo 1 2 3 4 5 ka kwa ke rapele le fito leo modimo ka ke a leboa ka mafito a lokolo ntsa ntole ke ntse ka sefubeng sa ka speed le qetile le bakae so yeah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kubai dedication What is dedication? Quickly. Radio. You remember what I said at the radio?
re itse ho na le mafatshe a mabedi, I said there are two the realms, spiritual world the spiritual realm and the physical world. and the physical realm. The physical world The physical one ke lena leo re breakang ho lona, is the one where we are boasting at, lena leo re qalang baloi, where we are actually provoking the mo re witches, bitsang di-enemy tje. where we are calling enemies. Le rata ho poster bre. You like posting. A re la poster. Ha o tenne smart wa poster. When you have purchased beautiful clothes and wearing beautiful clothes, you are posting. Le botse seleke ha post. Nibuzo slike. Now, Much. ke ma tshwereng photo e los. Ke ka ba le photo. Come on. No. First one, come in. I don't have time. Come on. What like a mama? Give mama photo. Get together. Get us one out. Okay. Who got together? O di campaign. The campaign. Yeah, papa. School. Something like school. Yeah, papa. Now, when you poster, When you post, baloi via Facebook, the witches or the enemy goes through Facebook. babe baya mona mo di le mo le hlatswang dinepo kgona ho sentsha phone. And they'll go to these places where they can get that picture. Internet cafe. On the internet cafe. Now, when base ba tshweretse, When they have this picture, agro o expose their life ya hao. now you have exposed your life on social media. Ba bang le qoqa le bana le lata ba aisa le balo. You even go to your neighbors. Ngwana ka o bohlale hore My daughter is so quick-witted, or my son is so quick-witted. ne le bua le di-colleague tsa lona mosebetsing. You are having conversations with your colleagues at work. Na tlo nke le bontshe. Let me show you. Ke mang bitso la hae? Tokelo. Ke Tokelo. Yeah, papa. Tlo nke le bontshe ho louwa jwang. Best bet. Kapa copy spell. Kapa nalt. Dite thank you. La mona. Lona ba loi ke le ruta boloi. Marskela lo loi. Lona ba loi. You witches Ba sa batle ngwaneno a qete sekolong. that does not want this kid to finish school. Ha ke mo hlaba. When I set this nail on Ke him, hlaba lona mo le leng teng. I'm actually nailing you wherever you are. Ke mang bitso la hae? Okay. Tokelo. Ha ko o hlaba ka photo e. When I nail you, Baloi ba manifeste ho mmao. the witches may manifest in your mind. Ba sa batle ngwaneno a qete sekolong. The witches that Why don't we want etsa jwalo? this child to finish school. Why o etsa jwalo? Why o etsa jwalo? Ngwana o re kadile ka ena a sa le monyane. Why o etsa jwalo? Ha o bone ntse re kwalla le mae o ka se ka tla kerekeng matsatsi a? Hobane dintho tsena tse sa le Ho bua baloi jwale. It's the witches now Ba that are busy. speaking, whom are busy. Ka Tokelo. Kotukelo, ngempilo ya katukelo. Ha o hloke hore ba ye ho Tokelo. There is no need for them to go to Ha Tukelo. ba na le photo ya Tokelo. Meanwhile, they have the picture or the photo of Tukelo. Nna ke se start ha ke re ho lona
difoto tseo le nang le tsona difounung di tleng kwana shutang matlo a lona. I was not a fool when I said that the photos that you have on your phone and take When- a picture when of your house and batho ba na bring le- them in church. Le expose maphelo a lona le di-success tsa lona before le di-dedicatelang Ntate Modimo. You are exposing your life and your successes and the things that you have before you dedicate them to God. Mamela, Jesu ke morwa wa Modimo. Jesus is the Son of God. A ke re tjho jwalo Bibele. The Bible But says ke so. a buisiwa tempeleng. But he was taken to the A temple lo hlahiswa pela Ntate to Modimo. be dedicated before God. But it doesn't make sense because ke morwa wa Modimo. Ayenzi Now, ngqondo why a ngokuba tshwantse umntana a lo kaNkulunkulu. hlahiswa tempeleng? Why is he supposed to be dedicated to the Let me temple? give you an answer. Hakune karabo. When Jesu a hlaha, When Jesus was o born, hlahile e le morwa wa Joseph le Maria. he was born as the son of Mary and Now, Joseph. una tsejwa ke Maria, una tsejwa ke Joseph le Maria. He was known by Joseph and Mary. Aye. Now, Jesu o hlahetse lefatsheng, physical world there. Jesus was born or came in the physical world. Now, here's the thing. Oh my God. Hayi Nkosi, nansi Now, into. here's the thing. Nansi into. Mosadi wa, I mean, Jesu o bua mantswe ana mosadi wa Mosamaria. Jesus is utterly speaking this word to the A re Samaritan woman. Modimo ke moya, He said, God is the spirit. Modimo ke moya. God is the spirit. Ha Bible re Modimo ke moya. Now, when the Bible says God is E the bolela spirit, hore oko kusho Modimo ukuthi ha yo physical world mona. God is not in the physical world. Aye. Modimo ha operate physical world there. God does not operate in the physical That world. is why re ke ra bona Modimo ka mahlo base. That is why re ke ra bona Modimo ka mahlo. That is why we want to see God with our naked A eyes. se nkeke symbol. Unotshe It's symbol. difficult to bona Modimo ka mahlo. Ho thata to see God Because with our Modimo ha naked eyes. operate lefatsheng lena la tsenama. Because God does not operate in the physical realm. Aye. Now, oh my God. Goku, Ke se ka rera ma, le ngopotse. remind me not to preach Now, much. baloyi The ba sorcerers tshepile lefatsheng la rona. have tapped in our realm, Leo re ne re tshwantse rona re ho lona. of which we're supposed to be Because there. Bible re tsamayang ka moya. Because the Bible says, Le walk ka by the tumelo, le Spirit ka tumelo. and by Tumelo faith. le ka moya. Faith. Which means when o batla ho tseba Modimo, Oko kusho ukuthi when when you o want to batla know ho tseba God, Modimo re operate jwang. when you want to O know ka God se how He mo operates, thole lefatsheng lena le physical. you cannot find these things on the physical Re ntse re le realm. teng na le yang go Are we together? That is why Who go? re bona matla Modimo, We see the but ha re power bone of Modimo God, ka mahlo. but we don't see God with our naked Are we eyes. still together, Remove. Because Modimo Gokubu- ha Nkulunkulu operate lefatsheng la semo la does nama. not operate in the O physical operate realm, lefatsheng la semoya. but operating in the spiritual Bible e realm. be re e be re ha ho ka mo motho a ka kgahlisang Ntate Modimo ha se na tumelo. There is no way that one can please God without faith. The Bible says. Na o tumela ke eng? What is faith? Ke o dumela It's to ho believe Modimo ya sa bonweng. to God that you do not see. A le nkutlwe. I am Ke o indeed. dumela Modimo ya sa boneng. It's to believe in God that you Le do o not see. dumela mesebetsing ya hae eo a e etsang e sa boneng ka mahlo. And to believe in His works that He does. Though you don't see them by your A naked se eyes. bone, a re mmone. We cannot see, But re bona mesebetsi ya hae. but His works we can. Because Modimo ke moya. Because God is the Now, Spirit. here is the thing. Nancy, Satan o re swapile. Satan has swapped O re us. tlisitse lefatsheng le physically yena a kena lefatsheng la semoya mo He ne has tshwantse re teng. brought us to the physical realm and we went to the spiritual realm, which was us who were supposed to go to the spiritual realm. Nna ke batla ho rera mara. I don't want to preach. Elisa o ne a tsamaya le Gehazi. Elisha was walking with But Gehazi. the problem ya Gehazi, But the problem with o ne a Gehazi, sokola ho thepa lefatshe
lefatsheng la He semoya was struggling to tap in the spiritual realm. until Elisha a re ho yena, Until Elisha there said to is him, something a shotang ka wena there is Gehazi. something that you are in short O of. sokola ho thepa lefatsheng You la are semoya. struggling to tap in the spiritual realm. O te fihlela Bible re moprofeta wa Modimo To such an extent that the Bible said the prophet had of to God. pray for this man. Oh, la tshwanela a rapella Rapella monna Gehazi. He prayed A for re Gehazi. Modimo He said, God, ka Gehazi pray Gehazi lefatsheng la senama. in the physical O realm. isa lefatsheng la semoya. Take him to the Now, spiritual here's the thing. Are realm. we still together, Bazalwane? Izinto-ke. Ay, 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 ke re jana kgathetse ya. Hayi nikhathele. Nkosi yezulu. Now, here's the thing. Nansi into. Lefatsheng la semoya. In I mean, the lefatsheng la physical. in the physical realm. Ho tletse discouragement. Ho Discouragement is tletse there. dintho tse nyahamisang. Things that are off, Ho that are tletse dintho that tse. undermine Ho the tletse bofutsana. poverty is there. But go. Go O to, lo sheba batho ba thepileng lefatsheng la semoya. go to people that have stepped in the spiritual O realm. hana sena dieta mara ha e utlwe. Wala though again so it's now. Come on, church. Motho ya operatang Somebody that has stepped lefatsheng la semoya. in the O spiritual hana realm. a sena dieta ha bone. Again now so it's Because dintho tsena di methare ho yena. because this thing O hana a sena koloi ha bone. Because ha phele mona. because it's not living in the physical realm. Nkosi yezulu. Bayathe ngonyama kaJuda. Hayi. Can I talk to somebody? Ngikakhuluma Why nomuntu. are we frustrated? Why sihlangahlangene? It is because Ke ka baka la hore abaphakathi ba se swapile. which is a swap. Ba re tlositse lefatsheng la rona la semoya. They have moved us from the spiritual realm. Mo bogreedy bo leng siko le mo competition e leng siko. Where competition and greediness does not exist. Ho na le ntho e re lahletseng ka emfangedi ya hona jwale. Kunento elahlekile ngevangeli langoku. Emfangedi ya hona jwale. Ivangeli E langoku. materialistic nyana tjenana. It's E materialistic. dumela dinthong tse thashang. It believes in the things that are And that is why touchable. today That is why batho ba le namhlanje miserable. abantu Because dintho tse bahlangahlangene thashang because ha di yo tangible ka things matsoho a bona. are not in their But hands. haebane re tsamaya moyeng. But if you are Haebane re the phela spiritual, moyeng. if we're in the spiritual realm, Mamela. mamelani, mamelani, Ame ba ntse iva. Iva. Utlwa. he Ba sheba baloi. go look at the source. Ha ba wa reka di-material things. They do not worry of material. Because ba occupiele lefatshe la rona le senang di-worry. Hayi Nkosi yezulu. Because they occupied our realm that is not of war. Lefatshe le baloi ba phela ho lona. The world where the witches are Sheba baloi ba le loyang. look at the sorcerers Ha that bana are bewitching tjhelete. you. You Ha do not bana have money. di-position. They do not have Ha bana position. nix. They have Le ha nothing. mo sheba When tjenana. you look at Ke them, sekatana sa it's a moloi. no But ha power. ba kgathalle. Kodwa bakhathali. Why? Kugani? Because lefatshe Because the realm operate ho lona. that Ha le operates kgathalle di-material things. does not consider material things. Bayethe. Nkosi yezulu. Thetha moya ongcwele. Retha boshathe. Hayi. Hayi. Re swapue. We are sworn. Bazalwane re swapue. Saints, we are sworn. Satane re swapile. Satan has sworn O us. nkile lefatshe la rona la semoya. He has taken our O realm of operate ho lona. spirituality. He operates Baloi there. ba operate lefatsheng. Sorcerers are operating in the spiritual La realm. semoya. Nkosi E yezulu. leng lefatshe la rona. Of which that realm belongs to us. Nkile ka phela lefatsheng leo.
I lived in the spiritual realm. Mama ke tsebong sa ho hopola. I don't know if whether my mother remembers. Ke ne ke apara di-overall tse blue. I was wearing blue overalls. Le ba ntse ba hopola. Ke apara di-overall tse blue. Dinxiba i-overalls Ke blue. apara teki tse magasa tjenela. Wearing tekis that are Ke tshwara maiki tse. not in good condition, holding a mic Ke like bina this, sefela se reng mina ngino Jesu a mo ke holayo. saying that I have my God that leads me. Batho ba ne ba le frustrated ka bophelo ba ka ene le di-family tsa ka e se nna. People that were frustrated with regards my life by my family is not I. Because lefatshe le ke neng ke phela ho lona. Because the realm where I was Le ne le living sa mpontshe hore ke mofutsana because ha le sebetse ka di-material thing. did not show me that I'm poor because it does not work with material things. If ne re tsamaya If we can ka walk moya, by if ne re spirit, operata if only we're lefatsheng operating la rona la semoya, in the spiritual ke ne ka realm, ra ba promota mesebetseng. if we are O no tla promoted re in the papaya. at work, Ha ba phela hantle, when they o live no tla good, re tsamayang ke atla. they will say, go. Ka nako e right. Ka nako e right. Ngexesha O na tla elirayithi itatela wena. ebezawuzilandela Awu wena elevate. and elevate you, Awu phamise. akunyuse. Ke apara di-overall tse blue. Wearing blue overalls, Ke mona ke bina ma. singing. Cousin tsa ka tsa mpitsa. My cousin scolded me. Tsa re wa re tlo ntlola. You are humiliating us so. Mna ba nka kube. O tena hampe. You are wearing, your Ene wa clothes are tseba not hore- in good wa tseba hore condition. family ya rona. Kuyazeka ukuthi you are our family. Re kopa se ka hlola o bina. Sicela ungaculi. Ya ba ke dula fatshe. Then ndahlala phansi. Ke ipatile. Ndisifihlile. Ke tshaba hore mamoruti a ka mpona o tla mpitsa. Ndiyoyika ukuthi uma mfundisi ndibona uzawundibiza. Lefatsheng la semoya. But in this realm of the Nna ne ke spirit, sa bone hore ha ke na dieta. bengaboni ukuthi that my shoes were not in good Ne state. ke sa bone hore ha ke na diphahlo. Bengaboni ukuthi that I do not have But I was clothes. enjoying the presence. Empa ne ke natefelwa ke boteng. Ke utlwa ke thabile. Ndiva ndivuyile. Bana ba ka ha re ke ra ya moo. Ha le ke la ya moo. If only you can go. Mohla ke la fihla moo. If only you can get Ka nako e right o tla o phamisa. ngexesha elilungile But you will ha elevate soka you. ha o phamisa. As long as he has O tla be o elevate you, enjoya bophelo ba hao. you will enjoy your O life. ntso le leveleng yone. Meanwhile, you are You at will that level. celebrate your life. O tla keteka bophelo ba O tla hao. bophelong bona. Meanwhile, you are there. A mpona mamoruti. Wanibona uma umfundisi. A so ngimntanami. Wathi so ngimntanami. O hlalele emva. Why are you seated there at the back? Ke utlwa hore nthwena. Ndiva ukuthi lento Inketsa hore ke se ke ka bona mane hore ke mofutsana. indenza ukuthi ndingaboni that I'm poor. Mohlang re ke re fihla moo. If only we can get to that dimension. Mandiniyeke. Now, so when Jesus a hlaha, When Jesus was born, o hlahetse lefatsheng la senang. he was born in the physical realm Moo ntate Modimo a leng siko. where God is not there. Jesu a hlaha When Jesus was born, appeared in What? the physical world. wafela in the physical When world. a hlaha lefatsheng la senang. When he appeared in the Because physical God realm, ha operate lefatsheng leo. he did not operate in that realm. Ke a sa tsebe hore Jesu o teng. Ntate Modimo ke a sa tsebe Jesu o teng. God did not know that God, Jesus is there. Ukhona. Nna ke a le tlohela. Nna ke a le tlohela. Nna ke a le tlohela. Danieka. Nna ke a le tlohela. Danieka. Ke a ba sa tsebe. They did not know. Ntate Modimo ke a sa tsebe hore Jesu o teng. Unkulunkulu did not know that Christ ukhona Until until ba re ha le mona. Utlwa. Ke a le teka. Ai mama, ke a le qeta jwale. Danigqiba ke ngoku. Listen to this. Shebe. Mama ufuna ukhululeka. Ndiyakhulula sithando sami. Usebe khona bazawusithatha izinto bazawuzisa bazawuseka. Ndiyabulela sithando sami. Ndiyabulela mama.
ngashiya nje ukuthi bangasiphazamisi ngishumayelayo bazazisa ekhaya. Okay mami, thank you ma, thank you. Now Nchebe, Dijongeni ke. thank you mami, thank you. Nchebe mana, Dijongeni. Nchebe ke batla kwala ma. I want to ask you. When are mo shapela matso? When Jesu ahlaha, when Jesus was born, Nchebe, Dijongeni. ke kopa ntate ema mo. Tlo kwa ngwana. He's up mntana. Tlo. Ema mo. Tlo ntate ema mo. When Jesu, Is Jesus this one? ahlaha, When he was born? ha ahlaha, When he was born, ke ha ile ngwana he was a son wa to Joseph Joseph le wa Maria. and Mary. Mara ke modimo ke se phati ya hae. But God was not the part. Why? Why? Because o hlahela lefatshe le modimo a sa operating ho lona. Because he was born in the realm where God does not exist. Now here's the thing. Nancy, Kangqe this side, modimo uNkulunkulu ke a lutsitse. ebehleli nje. Jesu ude. Jesus is there ukhona. Jesu ude. Jesus is there Mara ukhona. ntate modimo a tseba a etse sense ntho e ke e ratang. But God does not know of that factor or Ena matter. ba tla o tsamaya le nna ka moya. This thing wants you to walk with me by spirit. Now Manje ke Jesu ude. Jesus is there. Mara Imp. modimo a tseba. God does not know of that matter. A ke tsebe ke mang ya ba o jwetseng. I don't know who told them. Mo iseng Take him, tsa mo introducang introduce him or present him ho modimo. to God. Ba mo nka They took him, ba mo tlisa ho ntate modimo. bamzisa kuThixo, Ba tlo mo hlahisa. bazomveza, Ba tlo mo hlahisa kae? Lefatshe leo modimo a operatang ho lona le lefatshe la semoya. bazomveza where God operates, of which is the spiritual realm. Now here's the thing. Nancy, Why Jesu a tshwantse a hlahiswe? why Jesus is supposed to be Number 2, dedicated, why Jesu a tshwantse a ba le isiwe mane? and why Jesus supposed to move from the physical realm A isiwe lefatsheng la semoya. and go to the spiritual realm. Ka nako tseo During that time, Satan o ne a sebetsa mo uSatan ebesebenza lefatsheng le. in the physical realm. Batho ba seng ba lekise. Now how much is at least o Jesu? When he was brought to At God, least on ntate modimo. when he was brought to God, One. ya pele Ho teng ntate modimo. kuthiwa uNkulunkulu, Ho ba re ntate modimo. they said God, E ne le wa rona he was ours pele re mo tlisa ho wena. before we brought him to you. Jwale re mo tlisa ho wena. Now we have brought him to you. And because re mo tlisitse wena. Now because we have brought him to you, Nthona e deep. this thing is very deep. Now Jwale, modimo God, because ha e sa le wa Joseph le Maria. he is no longer of Joseph and Mary Le modimo. and God. Le modimo. E se le wa modimo. He is now of God. Jwale because kwa modimo Now because he is of God, 24 hours. wonke amaxesha 24 hours. Shaba modimo e etsang? Jonga uNkulunkulu wenza. Ha batle letho ka Jesu. Akafuni lutho ngoYesu. Ha batle letho ka Jesu. Akafuni lutho ngoYesu. Ba mo tshwara morena Jesu yena. Bambamba lo Yesu, Ba nahana kwa Joseph le Maria. thinking that he is of Joseph and Mary. Ba mo isa lebitleng. They took him to the tomb. Because Goku ha e ayi. sa le wa Maria le Joseph. Because he is no longer of Mary and Joseph. Kwa monga bophelo. He is of the one that is of life. Modimo yena. This God Se le yena jwale ke part. is the part
ya morena Jesu of Christ. ba se ba mo kentse lebitleng Though he was in the tomb, re bona modimo a fihla mo lata lebitleng simbona uNkulunkulu emlanda in that tomb. gana ho fele ka bophelo ba morena Jesu Eyala ukuthi kuphele ngempilo kaYesu. Don't you jwetse downfall ya bakreste eo kae Let me tell you the downfall of Christian ways. when o reka ntlo When you purchase a house, ke ya hao it's yours. when o reka koloi When you purchase a car, ke ya hao it's yours. when o etsa bana When you make ke children, ba hao it's yours. when o tshwara tjhelete When you have money, ke ya hao it's now yours. o di owner You own them. lefatshe le wrong Aye, in the wrong realm. lefatsheng In the realm le modimo a sa operating ho lona where God does not operate. there's no protection Ha hona tshireletso. ke re kwala Let us close. Satan o fihla tla tjena Satan afike ke yena ke azinje. na le ntlo tlo ke mo o na le tjhelete tlo ke nke Unemali mandiyithathe. na le ntlo tlo ke montshe Unendlu mandiyithathe. tlo ke dinke Unabantwana mandibathathe. Unemoto mandiyithathe. ba kae bana ba lona Where are your ba kae bo children? blessing Where baphi your blessing? name blessing o no re modimo ka ke leboa ka tlhonolofatso yona e kae You were saying, when you name your child's blessing, you were saying, God, thank you with this blessing. But where is that ba blessing kae now? bana ba lona ba bitsang bo tebo Baphi abantwana benu where nibabiza oTebu ombulelo. ke tebo ho nna o kae Lo mntana lo ongumbulelo kuwe uphi? bathathiwe They have been taken. why Kungani? because dedication Ka baka la ho hlahiswa. tlo nke kwa Let me ask you. everything Yonke yo into sokang o e hlahisa pele wa ntate modimo that you haven't dedicated to God. modimo a e tsebe uNkulunkulu and akayazi. because a e tsebe And because akayazi, that is why kungoko ke never ho be le protection unoche your things will be protected. for ntho eo I dedicate everything I dedicate Ke hlahisa dintho tsa ka tsohle ho Modimo. ara batho bohle ba nkileng ka kopana le bona Among all people that I ho met, na le this lady o thintome there is this lady called Tumi. e ne le leponesa That was a ka policewoman. nako eo ne ke na le a prayer ntho di bitsang a prayer room During those times, I had a prayer room. ne ke na le stulo I had a chair se seholo that is so big. stulo seo That chair, e ne re ha ke tlo bua le modimo ne ke kgoma mapela a sona ne ke nka e le throne ya modimo Benitata eso stulo as a throne of God. When I come to pray to God and looking at that chair, it's like I'm looking at the throne of God. se setelele Eside, ka nka Tumi dathathu Tumi, ka mo kenya moo damfaka in that prayer ha ke room. so be le motho e ke mo kentseng moo Akho mntu endike ndamfaka apho. ka mo dedicate I dedicated him. that is why Kungoko, it's hard ho thata. mosadi ya tlo kenang dieteng tsa Tumi A woman that is going to enter to the shoes of Tumi, or that is going to take from Tumi, tshwanetse ke kgutlele modimo tshwanetse ke kgutlele ho modimo mama that lady That ka mora hore lady, ke mo dedicate ke mo tlise moo after I dedicated her, ka ho yena ne ke sa bue le mati mona ne ke ba le manyoloi ne ke kgona ho dula ke re tlo dule setulong sena ha ke qetile ke re manyoloi tlo bueng le nna ngaphakathi kuye ha benithetha ke nama pela setulo seo be ke dula tjena ke re manyoloi ba bang jwetsa ke lenyoloi mang ke lenyoloi mang ke lenyoloi mang ba njwetsa hore ba ema kae pela ntate modimo a qeti ba bua le nna straight
xa bendithetha naye bendithetha neengelosi zasezulwini and ezi ngelosi bezawukhuluma zithi ndile ingelosi ethile nethile ndethile. Dedication bana baka. Ukuvezwa Powerful. inamandla loo You know, nto. reiterative. It's just that we are Dedication brief is with just regards something it. in root eyona. This thing is something that I'm supposed to teach you thoroughly. Asinto alisonto aselisini fela beyiqedile. It's not something of one Sunday and then we are done. Dedication. Ukuvezwa. Now, here's the thing. Nansi into. Now, how into poster? When you are posting, Poster what you have. you are posting these things that you have, Baloyi. which is Basebenzana nalitsona easy. basebenzisana ngazo easily. Oh my God, look at you batho. Let me break the kelelo tsa bona. Let me break your brains. Dula fatshe ke buele me Mantoyi. Mantete no me Mantoyi. Do you know that why Job sa futsaneha? Do you know why Job was never poor? Batho ba ne ba nahanne Job o futsanehile ha dutse thuthubulong. People thought Job was poor when he was situated in a rubbish heap. Job na tseba mafatshe a mabedi. Job knew of these two A realms, physical world the physical realm and the spiritual world. and the spiritual realm. Bible bere. And the Bible says, Every time nako le nako, we have a sacrifice. he is making or offer a sacrifice. Sacrifice ke. What is a sacrifice? Una beya dintho tsa hae lefatshe la semoya. Ebebeka izinto zakhe in a spiritual realm, A divide a share ya nang le yona. dividing his share. Ha ntsa enjoy ya tsena tse wa di jang. When he was enjoying this one that he is eating, Mara o ntsa re ntate Modimo tshwara yena lefatsheng leo la hao. but he was actually saying, God, take this one, enjoy this one in your realm. Ai ba sa bang. Saint, Ai ntate ba kgetha batho bana ba mogolo. that you might get up and diva. Ai ntho ena e deep haholo. This thing is very deep. When Job When Job I had the sacrifice. ebeyetsa idini. That is why Jesus had this one. That is why when Jesus was brought in the temple, sacrifice. uziswe ilidini Yamaiba. of doves, Ni rebadile yamaiba. of doves. Sacrifice. The sacrifice, Yabakala ka dedication. it's needed when dedication is about to proceed. Bumana divayo man. There is somebody that hears Let me me. go back to taba ya Job. Ha ke kgutlele tabeng ya Job Job. etsa the sacrifice. Sibanu yopi eyetsa idini. No hansa a sacrifice. When you are O sacrificing, invest lefatsheng la semoya. he is actually investing in the spiritual realm. Satan a fihla. Usatane wa fihla. Fihla go budisa Job. Wa khululisa A mo uyopi. futsanehisa. Made him poor. Itse ha qetile. After A le sure. Satan as Hore he Job is, ke mo futsa. that Job is Ke poor. mo nketse diphoofolo. I took his Ke animals. mo nketse bana ba hae. I took his Ke children. mo nketse ditjhelete tsa I hae. took his money. Satan o utlwa ho thwe. Usatana uva kusithwa. Motho yane. La mntu lowa Yane o mo hlothile dintho. that you have taken his things. Motho yane. La mntu Yo mo hlothile dintho. that you have taken or snatched his Mo things. tshwantsisitse. It's like Ekare o simfanisile. na le tse betere ho feta tsa It's pele. like he has the better ones. Motho yane. La tota Ya re mo nketse mosebetsi. that we have taken Ya re mo his nketse job, di-position. taken his Ya re mo position, nketse income ya hae. taken his income. Satane. Satan, Motho yane. la mntu Ya lowa re fasitse bana ba that we hae. have bound his children. Ho Siva kusithiwa. re sona le ntho e betere. Eseneto Motho wa pele ha o re ngokwebetere. utlwa ntho e betere. Hayi Nkosi yezulu uthi ndifitwe Re bhetere. utlwa ekare Modimo o batla ho etsa ntho e betere. Diva ingathi uNkulunkulu ufuna ukwenza into Ke re ebhetere. tsona e nkutlwela. Nkosi Tjhetsa motho wa yezulu. pele hao. Kalela umntu Ekare next to you. Modimo o batla ho etsa ntho e It's like betere. God wants to do something better. Nkosi yezulu. Bayethe ngonyama kaJuda. Something better, God. Thebhitiri.
Uyobi, na tseba ka mafatshe a mabedi. he knew of 2 realms. He knows. Wasile. He knows. He knew. Wasile. About the 2 realms. Spiritual world. The spiritual realm Physical world. and the physical realm. Now, Much. downfall ya lona ke. What is your downfall? Reka koloi, You purchase a car, a poster. you post it. Ema ka pela ntlo ya hao, a poster. You stand in front of your house, you post it. Poster bana ba hao. You are posting your children. Ba poster le lefatshe lefe. You are posting them, meanwhile, you are in which realm? O breakela bo mang lefatshe leo. You are boasting, meanwhile, you are in which realm? Because lefatshe le. Because this realm, Ha se ka jealousy. it's filled of jealousy. Ha ba qeta ho di bona dintho tse. After they have seen or saw your Ba things, ba re tlo mo lomeletsa. they will say, this one, we are going to show her Now or here's the him. thing. The tricky part. Kwala Bible ke tla rera next week. Here is the tricky part. Close your Bible. Now, a gradually, baloi ba se ba operator lefatsheng la semoya. Now the witches are operating in the spiritual realm, E leng lefatshe la rona. of which is the realm that belongs to us. Ba kwala moo. Baqala ke bavala izinto zethu pha. Kadime thabo. Borrow me a rope. Tshwarang dintho tse. Bambane izinto. Di tshware. Ke a e hloka le nna, se ke la e lahla. Tshwara, breakang. Ke batla setulo. Kalama setulo. Atumela man. Breakang. Hai, ke rekile koloi, ke rekile ntlo, wa bona ke na le ntho tse ntle jwang. I've purchased Ene a ka di- car, ene a ka di house. poster hono jwale batho ba di bona hore na Modimo o nketseditse. I have beautiful things. I'm going to post them so that people can see what God did for me. Baloi ba sheba hore ke efe ke mang ya Modimo a mo sebedisang. The witches look ngubani lo uThixo amsebenzisayo. Company ya hao Your company, eng e tjhentjhang bophelo ba hao. what is it that is changing your life? A ke bona o celebrate. You are celebrating. Ba ya sosong. They go to the core factor or the Ba source. fihla ba kwale moo. Bavale Ba kwala there. lefatshe la semoya ke re ha re yo moo. They are closing those things or shutting them or locking them there in the spiritual realm. Ba fase. Baqhine, tie a knot there. That is why. Kungoko. O qetetse o na le dintho. Ugqibele unezinto. That said di tswile. Xa seziphumile Ha di sa kena. asangeni ke Tjhelete ha ngoku. e sa kena. Imali ayisangeni. Dintho ha di sa fihla. Izinto azisafiki If kuwe. re ke leshano. If you think that I'm lying, When Daniel a le moo. when Daniel was here, Satan a re dula mono wena. Satan wathi hlala apha, Nna ke tla tla moo. ndizawuza apha mna. Ke fihla ke kwale moo. Wazova lapha. Daniel Daniel, o futsanele ka baka la hore ho kwetse moo. he was poor because uSatan ebevale phaya the source. Lefatsheng la semoya. In the spiritual realm. Today ba kwala moo. Today bavala in the spiritual Utlwe realm. motho a re ha bua. I don't know what happened. Uve umntu ethi andazi kwenzeke I was ntoni. doing well. Bendenza kakuhle Ke tsebe ho etsahetseng. kodwa ndazi kwehleni. And ha o re wa sheba moo. When you look here, Everything e ntse e le normal. everything is normal. O ntso le the same person. You are still the same ntso le person. bohlale. You are still A ka re wa smart. sheba. But when you look, There is nothing e seng e etsang. Because baloi ba tlile lefatsheng la semoya. there is nothing now that is happening because the witches has went to the spiritual realm to lock your things. In closing. Ngokuvala. That is why. Kungoko. Moruti ya sa tsebeng. The pastor that does not know. Moruti The pastor ya sa tsebeng. that does not know Ho thepa to tap lefatsheng lena la or to enter to this world.
mpho motho ke thusa batho Let me aid these people. why please. baloi ba re ke moloi Why witches are saying that I'm a witch? because ba maketse ga ba tsebe ho baruti ba fihla lefatsheng leo Because they are shocked, they are astonished. Ukuthi pastors can go to the spiritual realm. that is why ba leng surprised That is why they are because astonished. lefatsheng leo Because ba in tseba that hore ha hona realm, baruti they know that there are no ba pastors operate mo that operates that there. is why ha o fihla ho rona bo November Kugogo, when you get to us on ha re November, dilane le wena we are not dealing with you. re dilana le ntho e entsweng ho wena We are dealing with something that was done to you. ha le bona re lwana le madimona When you see us fighting with batho ba demons, bangata ba nahana hore re jwa ha re na mabaka people think that we do not have ha anything ba to do. tsebe hore silwane mimoya They do not know that we are fighting spirits. ngoba yile mimoya Because it's the spirit evale into zakho that has shut or yile closed mimoya your things. It's the emosha spirit into zakho that has ruined or Yile dilapidated your mimoya things. It's the emosha spirit abantwana bakho that has Jwale, devoured your pastor, children. moruti A ya pastor sa etseng deliverance that does not do deliverance. o ntsana le lona mo Unse nani apha ke? Bathi zasayi. now dedication Ukuveza. ya Jesu Ukuvezwa kwa Yesu. Yesu a etsetswa sacrifice ya maiba A sacrifice was made for Jesus of doves and pigeons. ntate makgetha Tatu Makgetha, a pastor e baruti man Muruti. baruti mosadi ya mong Another woman ya tshwereng position e kgolo di-magistrate mo holding a massive position in magistrates' offices. o nketsetsa message ntate ke lo etsa operation ka labohlano Undenzela message that I'm undergoing to an operation, o nketsa e le laboraro sending a message on Wednesday, a re ke lo etsa operation ka re ithipote ho nna kopana le nna ka labohlano and I said, collide with me on Friday before you go a ke tsebe ka ntho ya meae ke sho ba iketse yona to that surgery. wa e kgotseditse sepetlele o inkile ke ha ke ntse nthwane ke e tshwereng lesotšhe a tsamatšhe e tsa fihla ka mošea ka re balo etsa operation a re ee ha di-doctor ntse di lokisa dithipa le dikere ke fihla ke re lona When the doctors are fixing knives and scissors, I went to the source, cancela nthwane cancel that thing. ba botse o tsile a tsamaya jwang motho a na le etsa operation o tsile a tsamaya hantle A person that was going to an operation, uphume apha ehamba kakuhle, isandla sikakuhle. e lona le tsebe le tshwereng ka rekerekea You don't know what you have in this church. Visitors. ha le tsebe le tshaketse kae mo You don't know ukuthi nitshakele kuphi. a tsa ke di wanang ka ingodisa mo If only I was you, I was going to put my name on the list. Now, ka mo rapella I prayed for o her. tswile a tsamaya Uphume apha matsoho a ehamba. sebetsa Izandla zakhe zisebenza kakuhle. phomotse jwale ke etse jwang ka taba operation ka re o tswa o yena ke in dedication What is dedication? ke o tlisa ntho ya hao ho modimo Is to bring your thing to God or to present your thing to God. Proverbs chapter 16 Proverbs chapter 16, verse 3 ke la iphetla nshebe verse 16. nshebe Solomon Solomon, abazala mandiambe Solomon, yena o kotsi uyingozi. are dedicate even your plan disoka di ba teng He even said dedicate even icebo lakho, though is not into practice. Solomon Though a is not re, practical. dedicate le tsena tse ntseng di le mohopolong wa gago Dedicate even those that are on your o di mind. tlise ho ntate modimo Bring them to God. ore ntate modimo Ukuthi uNkulunkulu, I have this thing ke
ke na le nthwena that uNkulunkulu ndinalento le yena nalena le yena ntshebeng ke kwana nalena. jwale Manje dedication uveza, ke ke wa aronyahanya dedication le sacrifice you cannot separate dedication with and ke a sacrifice. tseba hona le setlatla se seng se kgothetseng for Facebook ka ke sho le no o shebeletse o di lahlela ka TikTok tsena mo ke buang ka tšhelete ke kopa a mmamele. Amen. Ke kopa setlatla seno hona jwale sa TikTok Amen. sa anahana hore ke tlo tshaba hore le neele le mo jwetse hore ke tjho jwalo. Amen. Why? A ke etse ntho ka thoko Bibeleng. Jesu a ba mo tlisa tempeleng. When they brought Jesus in the temple, Ba mo introduce ho Modimo. presenting him to God, Ba tla ba se ba tshwere sehlabelo sa maiba. they brought a sacrifice of doves and pigeons. Facebook. Facebook. Ke tla le etsa tshebeletso ya lona, tlo nke le jwetse. I'm going to make a service for goes you. together. No. Dedication is tsamaya mmoho The sacrifice. le sehlabelo. O sacrifice ka ga ona taba. That is why ke le ka bolela ka re bekeng ena ke beke eo nna ke batla go tlo nehela le bathong ba cleanang le bathong ba qalang go tla kerekeng. I told myself. Ke itjwetsitse ka re this week that I'm going Why? to give to people that are cleaning this church and people that are visitors, even the pastor widows. I'm going to give to them. Kungani ndenze lonto. Hafela bane ba mamela. Hafela bane ba utlwa. Ha o bua. Hobane ke wena mohlanka wa ka. Ke mo tswisitse sebakeng sa maphelo a bona. Ha bane ba utlwa. Ke o kgethile. Ke o itsitse, ke o tlotsitse. Hafela ba mamela. Hafela ba ka o mamela. Ha ba ka o mamela. Maphelo a bona ke ntho e nyane. Ha ke re ke qadile ka wena pele ka tjhetjha bao. Ke batla go ba bone hore ke Modimo ya kgonang. Ha ba o mamele. Ha ba o mamele. Ha ba o mamele. Thank you, Jesus. Langkwatisa ke le Modimo. Langkwatisa lena. Alekisi lena. Ka bolaya ka tebisa. Ka futsanegisa ka atlegisa. Le ntsaya yang lena mare. November. Ani se ka wena. Ka be ke ba bolaile. Ngwana wa sacrifice. For lena.
gape hai modimo o phamisa o feta mona modimo o phamisa o feta ha o phamise dira di swabe balakaletsi ba swabe le bana ba ntse ba ba bolaya ba le shano ma ba le shano ka ba jwesa ba le shano. Thank you, Moyohala. I'm down. Tshwara kobo ya ka. Thasha kobo ya ka. A qeta ho sacrifice thasha kobo ya ka. Thasha kobo ya ka. Thasha kobo ya ka. Asara. Thank you, Mpo.